na wekwati yokana muzesi wa Mutongoi TV na mwithukisi wa Mutongoi FM watinda nesa muthenyani wa umundi twi wachumwa matuko ni 19 mwai wa katano mwaka wa 2024 ni muthenya ula ligi ya EPL yetha yivika muthia kwa mafans ma muvila wa Mau na indi timu ya Manchester City methe wa maikua kikombe cha EPL kwa season ino ya 2023-2024 na maku wa savali ya kana kiatianisio mashabiki ma Arsenal pole sana ni sehemu na wekwatyo monango indi ni vadhiondo vadhi na ini congrats kwa mafans ma Chelsea nondo Chelsea wako mina namba dhanda tuna kuikati ya tikiti ya kutoka European football karibu sana ndira kilungu cha kombe siasa atoya mbekana na izi ya mubela itulikeba ikombeni otondo tweka kila wachumwa kwekethia kanane tu wakati wanena ni sema ondo ala methi wa maikitika twimathiana nesa kwa withianu we mukamba wivikiana kwitha uimanyane cha ukiende muno kiwanzani cha uteti ile mbetani itu ya ukamba na nthi itu ya Kenya na atongo ikipathokanganyo twitiana wachumwa na kuyetwekiwa yetu koka ingi na atongo angi yune moka twe na mova ni kadose thia netwanena nia otondo kuona kioni cha tunene yolo wa kuthima na vinya kwa ndongo isiru cia ukamba twaiti unike kana tuandikite kuthima na vinya kwa ndongo isi ukamba niki chumwane keno kana chumwane ki ola ni minister muveani wa maondo ma utalii na nyamusi ya Kithekani ulaona igavana wa kaunti ya Masaku kwa ilungu ya miaka 10 Daktari Alfred Mutua niwethiwe aitambuka ngata kwa cia mwingi sesoni ya kuvanda miti na minister wa mawithi ulokoso ipani tuya na etha ainena ndeto ila siutumiwe wona twaandika ukuthima na vinya tuseise na itho ya nthini ya kisiasa twethia Mheshimiwa Mutua kiloko nena nondu easia Mheshimiwa Kalonzo kwa vinda yasa ila withitwo tongo-ini ndethitwo itethia mbai ya mukamba na yu ivinda yake ni thelile bathukie andu angi anatumiyo ndimo aiweta kana zau nume ya vikaba andu esaithia yusia ithia ni betanga wana bakwetwe nza wingi na wethukisia unenini wake ulangu uthaokia guo itina wandateka iteva asa no kuona nyakana we kwao yuno toetie gutongwesia mbai ya mukamba na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kuyana na Mutua ni kana ivinda yake ni vitu na no vetito ni vinda na yu ni vinda ya mundu ungi na wethukisia Mutua no kuigwa asia nitawe ku ita ni gwitha ngutha ukia uneni usu kwa ndateka iteva asa wendi sema woni maku nimeva yolo ndongo isitu sio kamba uneni tausu ndise we wosata atongo imaitu kuthima na vinya kithembani kiu wethugisia atongo imuno alama kwa tambo Kalonzo machama cha Wiper ni maende na kuvutola mutimu no Mutua na kuvuthisia uneni usu kwa vanene nitukiwa atongo late na studio metha mayasi hata yolo wa kiu naku ngonenga mwanya wete woni kwesela ile itatu ukenda imwe5 namba ya utumani makuve vatendevi ile itatu ukenda imwe5 namba ya utumani makuve vatendevi na ndeni wa mutandao witu wa Facebook ni Mutongoi TV semba vo like page itu na witu follow Mutongoi TV page ya kwa ni Erastus Kithuku Nzomo enda like page na weni follow na ende page ya Mutongoi FM lilikana onena nya uyu muko yemwe Mutongoi TV na Mutongoi FM page itu kana channel kitu cha YouTube ni Mutongoi TV Stock FM official semba vo subscribe ni kando sia twatambanya emwe kwa andu ma mutandao wa X ni ati Mutongoi TV KE @Erastus Kithuku namba ya simu yebo ukione kwaku sasa ya simu cia uthese wa TV radio nikenda cia anetwa na sound violet unda bya umete ba na wita wata na indi woni waku yolwa unena nya witwa muthenyani wa umundi kuthima na vinya kwa ndongo isitu cia ile mbeta ya ukamba likana kit kieni kwa alama yetu mayate ya siasa tukile siasa cia 2022 tukito kona kula Mheshimiwa Kalonzo na mbodi kandini wa Azimio vena maondo ma governor mokambe vindani isu Charity Ngilu Kibwana na Mutua maindini wa Azimio ni mamwikesia ndeto cia imbai muno Mheshimiwa Kalonzo na kuona nyakanane mo atongoi ala maila kwithuki welembetani ya ukamba ete mawoni yu ngwetha ndimo saa nyenita Erastus Kithuku Nzomo tulike kumbini tupose musakwa tuitwika kanane twamina masata ele na ndatika kauta nendi atongoi karibuni sana naende nina utanu nondo wa kufika kwenu
mwikenda icethia ni mwalie kumbia siasa na indi musesi otondo kuona bena kivila kiva yake tena mundu ni mheshimiwa Kavyu enziani tina wandateka iteva sana kwitha ivika nikenda icethia ni twakwatiania nake kwou mheshimiwa Kavyu ni wotona mbovika MCA wa Kenani Mathatani indi ni ukite ondateka iteva sa mheshimiwa Maluki ni kwatia utwete nesa kumela muthia twaibai kumbini izeni si umuthia tumbetukana ni mwai ni kwati kitwini kozeo karibu sana ya kumbini twambi kethia museisha ni mubya muno bwana Erastus nda kosa mwanyo su nikethie kwithukisia na sasa maitu ma Mutongo TV na Mutongo FM ala methukisie ala matwati online kuma kona cionthe cio kamba na ndimakule twithukisie na twena nyaimwe kuma yu kubika bala tukwitha twiminia rero twatananisia muno umuthi nete ngethi mbingi muno kula kwi Erastus na kula kwi atongo ala tunawono kuma kula kwi andu makwa ma ward ya Kithumula kwa Mutonga ila Ikitui West nasie mandu mangethi mambia ndio mabano nume nikwete musa kwa good ene sini tukwena nyana mo na ndiete gethi cia family yakwa ndongoze ni my daughter ndatu kenake lakini nundu ni magwe school evya tuyamba kwikare kukanake Gladwell eto Gladwell Mutheu thank you na ndikulia andu maitu kena nyeba mwe umundi tukito no kondo akwa kambai na kutwaisia tuona kuchesia zituro cia kamba ba nambe isito akwa nitwa mheshimiwa Paul Maluki kuya muzima mbisi takebuti MCA musa kwa ward ya kwa Mutonga Kithumula asante enough introduction ni muvya muno mheshimiwa yes chalo kiki na mumo mwene mazinga karibu sana kombeni asante sana Erastus Nzomo na timu yaku ya Mutongo TV Mutongo FM ila ndonya kwazia ugo wa wenu mutwa isio ya musio kubikia ambaye ya mukamba thank you Kenya na duniani kwa jumla nita wa chalo mumo ondu wega Erastus ati weta kana muno ichalo kiria wana mumo kuma kwa Atulemani ward na ingeninya ndongo ya mbunge ya Makueni ta majority leader katika kisioni chicho kamba wa Makueni indi na kwa ondu mheshimiwa waweta kana inategethi mbingi cia kuma kunu kwita Atulemani na Makueni kwa jumla na ngiacia kana yu umundi niti unena na twinena twimine muno nundu wa kwithiwa indeto ni ngito na nicio neno ondu batonyeka titumala ba umundi tiuma mibuko yuzie misakwa ona ritwa yala matena yo ni kana wise kwithia ni twetha twikindu kimwe ko ni asanti muno nundu wa mwanyo usikwe muthenya wa chumwa ni nicio umundi ani mathinga nesa mwini watonekania na nindisi ona uathimo ukite nginya kuoti katika Mutongo TV na Mutongo FM kwa hiyo ni mugoya muno Erastus ni kwa twenda ni twipa mwe ni kana timina weze kwithia ni twethi wana kindu mbai itwanya kutereka nacho haya karibu sana mheshimiwa Chalo Mumo na ndi mheshimiwa Kavyu twithia twambia ni nata vya musese kana kivela kiuke ikithei ndi wenziani ni ukije ni karibu sana nizewe na sabale nda saa ndi finally ngaine musioni wabikia kumbeni karibu sana asante nakwa nenda kosa mwanya usu kethi mbaya ya mukamba na sesi ya Ndema TV ya Mutongo FM Mutongo TV nina wikwacho kana mega na weekend nzio uthaida kusio na ndiende yo kumanengyo umesio kana twende kweyumesya ndo evinda yakia na kanini ndo maisha nimesie kweta ndo ina serikali ya toa tiene kutosisi alama bande yonga ya usembwa twekaluta tokeka tukanengo kibanga tekeke mbembali sikaemosya na lakini ngaiwenda yakando make twithe na umesyo na wikwacho na ndikwatia kana twenda ni bamwe na twimina kilomo itwere na musakwa thank you
Thank you. Zuni Mheshimiwa Kavyo Francis ula ni MC wa ward ya Kinani Mathatani va kauntini ya Masaku na indi tutanamba kethani ndo atongerero ye kumbini ya siasa na kuya kana twiva twinanisia maundu meo kwenye lembeta itu ya Ukamba na utondo kuona kione cha kutuandikite Ukamba kuthima na vinya ndongo ikuthima na vinya na indi nikendo manya twenene niki atongo ikuthima na vinya oyuni enda Director Lois uambe ututhaukia uneni wa Mheshimiwa Alfred Mutua ula ni Minister muveani wa maundu ma utalii na nyamusi ya kithekani aine na chuma ni kinga lekosia kwa mwingi kauntini ya Kitui cha thene kimwe unatwa isi na Minister wa maundu ma mawethu lokoso ipani tu ya chako vanda miti Mumoni Hills ni kuya mwingi kauntini ya Kitui kwao etha uneni usu we tayari Lois endo tunengelelie uneni wake CS Mutua. Nauliza, mtaendelea na ile dume izalishi ama mtafuta ile dume ambayo inazalisha? Si ndio? Ama mifugo inaisha, si ndio? Sasa siasa nzuri ni maisha mazuri. Mmenipata watu wangu? Sasa tukakuwa na dume inajaribu inaanguka. Inajaribu inatiuka. Inajaribu inashindwa. Sasa wakati wa dume nyingine imefika, si ndio? Sasa tujipange na dume, tutafute dume kichap mara moja izalishe, maendeleo isonge mbele. Alafu maisha ikuwe mzuri. Mnakubaliana mimi? Tutafute dume nyingine. Na mnaijua? Mnaiona mahali? Ndio ifanye kazi. Si ndio watu wangu? Tunataka maendeleo. Aya, negwatia inge utawo tunaona neni usu negwatia ni wawona na niwama na nikitu neni ayolwa kwa thimana vinya ile mbetani itu ya Ukamba kwa uoni waku ningwetha ndiwo saa yolwa oneni usu wa Dr. Alfred Mutua CS wa maundu ma tourism na wildlife kwa uta badhali tuma mautomani maku ondo batonya kana simu sia kuningwetha ndi siosa na yumo kwa yumwe nendo twambia na chalo umunde twambia kanambia baba kubena kwa tuendetu ikenda tushaidia twasio kaingi ndanamba ulikama kulione manango oneni ni wa wewa nona wewiye this from your seat oneni usu wasiat asante Erastus yu kindu chambe oneni usu ti oneni wa mutongo wina wendo nundu akwithwa yu ndutonya kufananisha mutongo yungi na ng'ombe ya kiume kana kalasinga na nitwise Dr. Alfred Mutua aetwe chamani cha Wiper ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nginya akabikia kiwango cha kutwika governor na yule wiga aswahili masia asante ya punda ni mateke hii mateke ni mwazu mekwe wangawa ya ng'ombe na ndume na yu kindu kila kimwe ni gwa kite undwane zanila ndaiya ndaiya nundu akwithwa atongo imaile unengane ndaiya na nengine osawasawa aende na kumantha onzia ya kudika bandu lakini utongo iwake nye mwene kindu chambe aile omanya Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka His Excellency the 6th niwo mvyete bau talida na patwika kana manzoni ni basyokawa na patwika kana thome ndwanangawa kwa Dr. Mutua nituenda kwasya kana kindu tuna nenie ndina nia nzeo na tuenda omwe atunge ndeto isu kwa senda tutiwe ni kutuma oko thokona kana kulusania lakini ndo mutavya kana wona anatumetwe niona anatumetwe ni bala waendie ni wese Mukamba chuo kimwe uweta na nakuya twaina Dr. Mutua katika chama cha Wiper ibinda ilo igavana wa Masako akiambia atina Kalonzo kamwita na uwa kamwita kila kindu lakini be mukwe chuo Mukamba wasia ithie itina mwendete Mutua muno ilona i Wiper indi nundu uda ni mwendie muno ekale bawe mandhiye na yu chuo tuke binya muno kwa ni enda omwe ondo uda imwendie muno nenda ndekwenda kushoka bala wase wambaye uweta ekale bawe mandhiye kwa indeto cia Dr. Alfred Mutua nye mwene tani wa Wiper tani ndongo iko kambani na ingi tani ndongo katika national level ningwase tinde tonzeo na tinde cia utethesia in fact tukalia uthima ikindu bona tukazibindi tusianye we Mutua na Dr. Kalonzo umundu umwe noliti cia kipio weza kwethia Mutua
I mean sorry nditagwenda unenda kana ni kana ndikangoche lakini kila mundu ni wewe ni wona ati nenga ni ndai thank you Mheshimiwa Paul Maluki oneni ni wawe wa ana nene aba kubina kwako ni kwatie kuma ba uko thimu moni tibaza muno ndibasa nundu mumone ni mwingi north ni mwingi north kwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ana nene ya musi kwa Kalonzo nenda kwa sia para tuvikiete na demokrasia ila andu mokitea kwithie na ciama mbingi andu mokitea freedom ya expression ukitha mundu ena thasi wa kunena as long as then infringe rights ya mundu longi nijo jende na ku exercise wa nasie nye subscribe ya to ideologies ya Dr. Alfred Mutua nenda kwa asia politically correct kilo na wetie ana tukweza kwa rene nanga zaidi tuendete nasie ana nene ya ile kuitwa kingpin kana mutongo wa Okamba lakini tu izo bikana twambe kulia tambai yo kingpin ile raziando tuna interest na kukwata kingpin kana ni interest na kuzoea serikali izinye kulele tukikulia nundu wazizie tina kidogo president wa karatu wa ndino Mwai Kibaki wewe ndaiza ile kingpin wa Central Kenya wa ile ito Gema andoni ona uhuru akitwika ta muneni wa Gema president Kibaki no yale kibata president na Kibaki no anaserve terms yake si ile uninterrupted ona taking pinizo roya rinene ai uruto nataka kamba na kwa serikali ni tikuwa na nula munene wa hangi katika ba nundu munene uzuo kutika wambai karotongwezi certain region paiki pila na bai mwana wewe hapo katika katiba kagwasia uno wale wewe atongwezi mbai na play which role katika national level thank you Mheshimiwa Kabiu tuwe kwako the last time I checked uzinwe patilida wako ndi obetia na niwe tukisia oneni wake yulwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka yulwa ambaye amukamba going forward this one wa kuneva yulwa oneni ni kenda tulekendeni tuchambwe ngwacho one Mkenya yoyote anaenda tuita freedom of expression na pia kushia maswali make ni kwaje sahihi no ijo kwenda ukimeki ndo wazisia Dr. Alfred Mutua eloneri wainena ndeva neri fa to Dr. Stephen Kalonzo Musyoka analenga muno atongoi ala mandi ya Kenya na Okamba ala mateva itamekwete kwandu ala matongo esi so usakuitwa MCA usakuitwa MP na we governor na ndote ya ndo alama usakui wenzao itausia and why love it kwa ulijo maipatilido na weta na pia wanagenda wanalenga atongoyana nya according to nakwa alonzo tenza itasaidia mundu ukambisio tala kusautulo siaidiki wao kamba ni tinene kesi ya sayu na maybe ona patu indio sia ngino ya Kenya na qualify kuina category ni so ekaikwendo last minute yetu ikeni Kalonzo nitwaelewa man nenza oyeveno yumelile ondo mtwana atweba amasa 10 yake 10 ndamulenya wayanza kila ukwenda kusaluchemeko asia kana nibumenya kusalutungi andwangi mekwita kingpin na baiba ita mote ya mukamba nacho basi kikalini nene lakini weawo no kutindio mo kilete no wona atu saluwithia kayenda ifundisi ko kiloko na no kena kelelo lakini kaibikila so azuni mwando ala Dr. Alfred Mutua kunene
na Kalonzo is not one of them. Ora nambo iba hapa mheshimiwa Kalonzo. Mbele kile ngotile. Tafadhali. Nika thodi the next. Mheshimiwa mwanga umisa. Kabi wasi mheshimiwa mutwanda na lenga mheshimiwa Kalonzo. Indi thani wethukije nesa. Ugweta ula uzwe kalete binda yasa atongweze mbaya mukamba no kabyo. Iwezi tumekengwa chacha. Etela. Uzinu wekalete binda yasa okamba atongweze akamba. Ni kwatia bandu settle. They train leadership. Na saidi tusise umuntu kwete embairo na tuwe chokelelo kinene. Oneni no amoto abe kwete mbairo mo. In all way. Asia tambai no mbakatu kasaluja, and there is nothing wrong. Position ya Dr. Stephen Kalonzo Denwa is your kambani is undisputed. Onoko kilo noka nenad. It's a fact. What we can only have ni economic leaders. But in terms of political, there is no vacuum in Ukambani. And the job on Nebindala Mulu, Mutisia, Watongo, Simba, Mukamba, Yay, Nick and Nava, and Wangi, Sio. I and Wangi, my Madonna, to perform better, like in the web in the no way. Again, Lawa is here, Ukila Nidia, Nahan and Kalonzo. So until such a point, Dr. Stephen Kalonzo Okoka and over the mandol, New Tukambesa Osisia Mandikwengi. But on Ayogo, Baiki Lukiosia, Trina and other kingpins in terms of other roles. Baiki not a political kingpin, Sisia. For the last time we went the Slikali was 2007. Dr. Stephen Kalonzo, vice president. I get to Mikilango as a team where so later say that ya Ebinda you as Likali in the world of party City. Only a Lysia ya said. Yali saying Basia Watwake. Yali saying expressway. Ewan and the night. Yalis baby, na you like in the Palama Buma Kumboa. Okay, there. Not a Yosiawa, where they were not a diabetes. So, Katiwanza is not one of them. Thank you. So, thank you. Mina, you can do. Yes. Nunu has Tambaya Mukamba Nitrinator for a long time, pay outside the government. No, to say, Katiwala Meva Pugana Utongwe, Nichao, no, to draw no school. Ondo Asisia Kawala Okila, as a no kingpin. Ezunenza imwilasi wasiolesa itasaidia. So omuntu nanengwetekilana na muno Dr. Alfred Mutua ni one of the result. Toladwa twasediwe ne Kalonzo. Chalo kisoke totane so di maendeleo chapter. Tuhewe bau. Na Maloki. Na Maloki ayo ku. No, okay. Mina. Yes. You create. Will create a very stable political environment. One, if you're on the player near Wiper, if you're on the player near Mandela chapter, if you're on the player near CCU, as soon as I may say about come, but in case you okay, again, no, but together in that political space, you cannot get there. Or Burns are in it, Burns are in get to know, say, no children in the year. Okay. Thank you. Wanoka vyo wane na ngomo anyway. Thank you. Chalo niwo yo mango baini. To next. Nicho kina leo miwe muno piwe sageria. Inaweza kabyo ke musele kindu change. Na ube ni mutelemu. No wa kwende wa. Niwezi ni munyanya wa ni like precision team members ba Mutongo TV. Yuko kila kwazia mutuande unena olwa Kalonzo seriously speaking. Deba ndo na munena lakini bea wai fumbo mfumbie mjinga mwerevu atalingamua na mwerevu ni ngite ba. Na you know always know wa chama cha maendeleo chap. Na bozu ni party leader wake. Wenu kwenda oni andikwe balua wa kumwa mbunge. Munyanya wanapatiti kwenda kukiti hapo. Kwa utafadhali tutunde tutapi enemy kwenti ndane muweta na kila unu kwa sia weni party leader kila kabyo tunea lo chapter why pande yote contract yuko ni ongo asia kusema ukweli na ni wewe yasia hii ndume imekuwa hapo kwa muda mrefu na sasa kuna ndume nyingine mnaiona hapa siuipatie nafasi I mean na kuwe nini tu kuweza kuambia kusome wa revelation kila kivo ni tu kwa kana mutwa elenga
Dr. Stephen Kalonzo Sawa. Musyoka dana weta lakini kila kibo inda ya ninzio kwa to the next ukengwa chap chap tuzo nikenda yu atikokengwa chap chap itoke ngo chap chap nikenda tuoba yulo wake from where we sit ni sio wa chama cha Wiper kwa ibinda ya wethetwe chama ni cha Wiper pe amume kwase ibinda yunikie ta mheshimiwa Mutua undo kunena wese hivi ya netwa kwanya nganda netwa sisi ya Mutongo yungi urona maybe 10 ya kamba ngada kwa upinzani na komali changale kwa ya serikali nuko na ibinda yesu tebikie na kana bado Mutongo iwakula ni Mutongo wa chama cha Wiper nowe kwa oyu wena utoni wa kutongo chamba ya Mukamba na kwisomionia ndeto ya tumea wa witi na Kanaani kusometwa ambaye ya Mukamba serikali. Asante Rastas onaye kuri ora na mina nene nansa kana ndio mwa ini na kutumie mauru na kwa miaka nganda isiwe isiwe ndio hapa hivi kunyenda kwa asia hivi kulikia hapo kwa nganda leader witu na nitwa asia na ajini ngutongia mubaya maluki na mheshimiwa pia masia huo wagonekana democracy ninzeo na hivi tukila tukwenda ukamba nitikwenda tena serikali ndini na yu mundula wabikie level ya kubikia kwetwa president ni wizwe vice president no Kalonzo Musyoka pa yuko namba ubikia ba na Kalonzo dana no na niwe wetu asia ila mundu muteze wabikie bandu ona wiba akiro ndiche Kalonzo ni wokiaze unye na lekelia Kalonzo ndo bikie is peak alipie peak ya kwanza it is now or never nundu akwithiwa you undu ukona kindu kiende na warosi ya Kalonzo Musyoka undu uthiukite duniani ya Kenya warosi atongo yalangi mo ukomana makanena meaze yukubiki kusema ukweli star yelekele okamba na star yelekele okamba ni wendi andu no utumwa tazuwa maitumwa niwe nakuya paani uko na bena wasiongi utumitwe ni kana edaimu kabala mkambe obalani ti wasia wa Dr. Mutua eweka I think niona Dr. Mutua na miona ngi moko kubalania nundu nitimesi nundu wa interest sio personal kukindu kila kwenda kwasia ndika namba ya mukamba wote bikie ugo wagona demokrasia yevo Kalonzo no bikie ila itawa peak of the highest seat na warara ozizia ondo na nene ndaiwa in fact ila wewe ngiaje kusema ukweli ndio zili tuokeje Biblia tuyano twaazia nitatetea nitalinda katiba ya nchi ene ndaiwa no nene wakabyo mheshimiwa ila twaibani nake ninewe aitetea muno serikali ino yevo ndio yune azia fertilizer nikithangathi na azia ekangutabie baibandu bataumwa na we Yesu ni Bwana ekangutabie nundu wa kwithwa ikutangiwa no kusio nundu wa kwithwa yuni tuonete cheni na ugo wa gutu twaitwe na ndola mandenda wa advocacy kindu chicha tax matongwe Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na langi maazimio na niona ino nizo mweta this limuru 3 kila kiende nizo mweta koni wewe uneni wo wara kuigane ndio ndio unena ti fertilizer ni iwe sukali no kwambata mtu no kwamba amine mikate ni kwambata ni iwe kindu ona ni iwe bizika ni chago maybe mheshimiwa Maluki ndo ndotabe ndo wa serikali hizo ni iwe mifugo indo itangamile ikawa ngilile mbala ngili 5 ngugo 60 shillings na sirusia kwa mbozo nyenzo mimi kana ninguo kana no lakini kienda nego kana sirusia kwa mwa koti mwako sema ukweli mwa Yesu ndakatuma mundu ngaita katuma mundu yetenewe yego izonge golia kwanikana payundo unge Kalonzo nawe ubikite pika Kalonzo kubikia hapo dineza kona twailo windwa nganda ndikeni nganda na nganda ya kubika king no Yesu yesu wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mheshimiwa Maluki tuoko obo kwa kubendwa nya utongo iyo tondo mheshimiwa Mutua kuendekedia mheshimiwa Jalo mumona mwirukesia awe takeli yulwa kutumwa kanabe atongo imatumiro ba ukamba kukakubalanya na muno we undu kunena wete tamatumiro kuma utongo ino da wiyo utongo ne president party leader wako mheshimiwa William Ruto ndisiki unachoro nonenya ate ulwa kutumwa kwa atongo yuko balani okamba na ulwa mutongo ungi wa kutongo esi okamba yata si Rastas nenda utungia atongo yundu twende mubea na twende nesa enda kwitha ni open na sie pati mundu utumiro ni mundu mheshimiwa Chalo na uthasi wako nena kilo kwenda nundu nake
ora nilezwe na kato meto no muntu okay onena nasie matches nedugezia rongo ndo manena lakini Dr. Alfred Mutua ndaye wa Kalonzo ndo Mutua ndai siasa ni Mutua alisaini eta munene wa serikali nikana kuje kiola cha governor na akijigwira tume chama cha Wiper kwite Kibila na immediately alika Kibilani nundu wa kwithia aende na kuna zindu ametuki wethia mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no ku feel threatened kana mutu anu tuna kupika bandu ukebezi ndo kwita naoneka nzinu otongo iwo na in the pros mambe ya mukini Alexander na niwo mutu wa wethi aende kala ba Wiper one ticket ndakamenengwe na gatheka na we ebanga na ambia chama chake cha maendeleo chapchap Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na team yon there Wiper makambe ba masa ku 2017 yes mai siasia wavinya against Mutua ndata ile serikali lakini omwene nundu wa uthukumi wake ura thukumitana okay mamutunge Kibila ongamiri na maendeleo chapchap Kalonzo mokite maketizia Mutua osu Wavina na Wavina maketizia Wavinya what am I trying to say kwithia ali kile chama na chambia na mambia omupua imaanisha be abilato elada ulogo harona ndo ende na kwigare na ndo wathanye twana tubizi lo ende na kwandole no siawa itua we na ndoto ya Mutua yagwie bu ambia chama na ika marketing na branding that's why wina ma MCAs mongamire chama na maka kunwa kura nando kuta ile kwamba nenge na MPs nzido ile kwamba menenge ondaya oyu baibi ndo na kwazi ai aichengo niwezi yoko Mutua ko bekibilo kwenda cha governor cha kukamba ndo mie level ya kutwika governor miaka 10 na we mwene tunena katika national government na siali akama hiyo opposition ulo kwenda with hiyo opposition kwenda kwake katika president deputy president Rigathi Gachagua uneni ni wake hizi serikali ni shares unakutwika shares zitu katika serikali hizi yana siabi kela 50% plus lakini mbewa 23% ya kura ziko kamba siya kunwe Dr. William Samoei Ruto kuwa latu support serikali tizaza tu opposition nundu be kwenda kwa zidi tu opposition tu upinzani nundu wao mwena bachetwe ni kwenda tu kulia yu alama katika national level twende na push Sindla president witu Dr. Stephen Kalonzo Dr. William Samoei Ruto wadhiano with nisioka kwa nizo kampani na from there 2027 siasa zikaibanga na ikibanga na kwa siali pegi nambe yela nambe anasia twi maana serikali ka twi maana kingpin then kingpin tweke Kalonzo ende kwenda mutongi wa kamba na ndio maana serikali to support William Ruto unaedukezia Mutua imina no Mutua ndakwenda kingpin Mutua anena twithie katika serikali na edukezie Mutua ni politically correct nundu wale but numwezi kana power is not given na power kitakozwa sisi hapa Mount Kenya ndo kuna happen last time who remained the kingpin president lakini Ruto wako dethrone kingpin wangema amumia na oza the largest percentage supportiwa ni first MPs yes tiza wazawa ko nenda kurabya lena ila ni ndire bano tinenda bano from time to time na siali ino ni duo dai ya Kalonzo 2027 Kibila athi abaluke kana ebitange na obwe gino rabya ayikuzina ndia na uminia kupita hivyo na ndaka ungama Kibila ta president nundu wale nona Raila nuno giane na nambia kwikati Raila na uzidi na ise Raila ndaka atwika chairman wa AU na yue loke mundu chairman wa AU kindu kicha opposition kikaoka kithokwanwe na Kalonzo akibote katika matrix. Thank you Mheshimiwa Kabibu
twikwa kuyoloa kutumwa nondo chalo mulo azi batongo meke totumwa agu eke totumwa okemo kwani na yolo kwevinda ya asatu ile tunakubaye komeni niwele to yasia as we speak for now Kalonzo Musyoka ni mutongo national leader oneke totonya kutongo esembai na noto etikirike bala chosumbwe ndisikana nokona undo mutuwa kwa asia ebinda nebikio wese anetwasia za wingi tukwanie wese nitwasukumia mundu wonge bana kwawo yuko kwata mbo serikali laibo kendo wese nitwakwata maendeleo ngwatia one ndanambo kutinia kaukila aziaisia na tongo yetu inamu chama kila most democratic na kialo ya space na kuya express maswani wa magu kita wa maendeleo chap East Africa yaka Kenya so ondo ne we our party leader we mwene enenya no the same way no wonenga na freedom yandu ku express opinions yo maswanio so ndio nena ndikia kana beba lwa atingwesa kuandikiwa kana twise kwikata number 2 atongo yalame babo kama nombaka ketha ni twenda Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ese kumela bandu baya national nombaka tukamuthasia na tuye ko mutwikithia local nundu is a national leader and esa kuyania siasa ni sio kamba kila twaile kwinda tuikwatania whether tuisia matofauti twaile kwinda tuyikulia tambai space yitu at national level tutonya kumikwatata na muthanyola tukamanya kiu na tuikwata na ithionthe twitungianie sia ingi ukethia no tuke tukasukuma na bau kila mundu aimantha kenda ni mbunge ya Kitui imantha yumbe alama yake undu Wiper chapu CCU UDA izune nduka siandu focus ila twaile kwinda twinayo twaile kumantha atongo madono chona na ndini welembe tayo kamba muto is one of them na niki nundu chama cha Wiper towards election mateki ye so long kwisosoma nzebe yosa mukondo na yendete ata kendo mutwa wa sisi unaona ina week na baithela mithenya 3 aya ungamia nzela balagizebe kiuka kwisila na aswim na taidi yesu omunde likali ni kati na ni CS yes wa maundu manya mo na utalii adiema auma kwa foreign affairs no nie andu ama chalo me yomo no masi ato iwosunga akasise mbiti but tourism no one of the many roles but kila twaile kwika I think no mbaka tukete kila na tukabingwa a democratic space nikana withie twina andu kadhaa mamulekile imbai kila chabonyo ka Dr. Stephen Kalonzo ukethia mutwani ukikwata kamera tu na chabitu kima bitaonde tukaemochona twina maluki mumo na atongo ya langi so no mbaka tuka open up na there is nothing wrong ando kwenda na different political opinion lakini ela babikane bandu ba imbai no mbaka tukamanda a point of convergence nikana tukanena tamba imwe na ijo wona kwena limuru ndize yetwa limuru 3 niki wasisia limuru 3 akiunjuri mebo akioni measieme odhi ogashagwa olo ona DP olo na dinde ya kuifanya majibwa na Murathi na the Uhuru family wasisia andwazi on the metongianite ba niki nundo imambe ise kwigwa a democratic space kana political space ya Mount Kenya region ni yambisia kwenda ye threaten ameza kwithia nwezite na nimo mana yanga waya shares muno ugethia ukamba kuyenda kuichwa kinu makakinya makasia ugethia maluke makuno ikokwa makewa inywesha sienyu nini lakini yo namo mezia kwithia timo meba sio
na imambe hiyo chezo so nicho wona kwambe isie kwitha na those tectonic movement no nikana withi ebenda na alignment so ona itu twele osoma kindu tuketungiane tuisoma kindu tuyetungiane na isu no yokulangwa kugula mheshimiwa Chalo Mumo na mheshimiwa Baya nondu no wete kichale moro 3 nikiukona ithi tamba ya mukamba tutetha no weta waze neza mheshimiwa Gachagua ni manabe tukana na rangi lakini ila banabikie bune pata manambe onena na wasi omwe atio Gachagua dada thinde no aomba no su nonethetwe aite kwa chuma keima umonde no umedile engale kwa sia nyeri nicho kuona takamba nicho kitu si ya kwitha na maundu taso bina twetha na comma 1 ni kwete twabikie comma 2 lakini babikie bandu esa ithia ithi takamba atongoi maukamba maikumbana tazu manomba ni elimu rudhiringa lekonia inewe ya western ya toli ya yache nemekumbana yito kamba tuziwe necha I think no siasa isuduni na mundu na kila mundu kulewa mana political space yake ongamila ba nundu umunde ukamuka wiye Dr. Stephen Kalonzo space ila yake Dr. Alfred Mutua space yake ayu ukesa kwithia yani kila tu compete nacho ni ideology lakini wesa kwithia na kingi twaelo manyanikana ona penza ungu ni penda abata ba muimi museo kwambisia kwa identify nzau kasalo kasi yetu no kethia tungi tuiva kwa uwa asie ka ingu ya sokwa ene ya katiwa ya mbeu. But what is happening? Toto ini kambezi okukila baini onenza ng'ombe ila kaelo to la jebasa kabitia dokona wiki yake na tabia nduku niki kakamanya ko lesilaba undu chambe yao kukila ku okabaluka ilenge kathanyuka ukethia ke ko lilie kalumabo so no mbaga tukanenga ne that space na tuyendana otherwise tuisa kweyethia abala Nyanza je nundu iloge we Raila aninya maondekenu kana a retire Nyanza ika take 50 years mayiso thajo kengi with their force in the political so nigindu tuonete ki affect yangi sisi ya western teate maiko nakula bandu bamwe magitie kwitha mailu tameke iwe mubalania ndundu sazi onde withia na tembea ndo twika enda kutongo siamwe mudafa diobo ayandu asio kethia mayitungiani au na mayamwa nunduwe Bungoma ni wewe ka kwata Bungoma olumye ungi kwata Kakamega olumye agine twesosioka twetungiani etamba. That's what we want as a region with a political space kavyo ambe isi siasa you with a very conducive environment na nundu 2022 kenda nulilikene mbaya mukaba yonde nota ya Azimio lakini yabika bandu Dr. Alfred Mutua osando lubini azum ona gendo kenze yetu eselilani twaye na baya mbebe menyambu na yuwe the anu wela supremacy kanela aweta kindu megwa wakiteta otumwa ameapa nitweza omanza tuikabika bala twendete wethe aba imondo kuchona etwa masietwa nawe oka twita ba masa kwebinda yunda ya nambo resign ambeanye ni scientist andoko mana data na enekie masabu Raila Amolo Odinga deva anweso twika president kiende tu na alamu kwenda batie na ito wethia na ito mweke witu Yesu nda ya nambo wambati wethia nota twende tu atubaba wethia twisani wa twisiogengia tatuke yandu ikibindukie but wa ya chonienes aje sabu aje kwatanda so odio na kingpin witu neto need andu mato no josa na makamwe apa kibindukie tukunetwisile bayo. Thank you kavyo azongia makuli eleke kiari nzikitumia watu ndateka mbingi na ni muvea na nzikitumi indijo kwa kwake yolo wake noka kwa kuna kwa mheshimiwa bana kana tushoke ngiti some mautumani kana ambao kwa ku mondo moseze ni kilungune che kuombea siasa atu ivana atongoi na ni kuye woni wa kunito wosa ngona mwende na kutuma mawoni kwa wingi kwa Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwani Rastas kitu kwa Nzomo enda all like page ya kwa na weni follow
follow ni free Erastus Kithuku anzo mona kwesela YouTube Mutongwe TV Stock FM official subscribe then wa channel kitu nikanoze ile twatambanya yemwe tu live then wa Facebook na mutandao ni wa X ni @Mutongwe TV KE @Erastus Kithuku na hashtag ni kuombea siasa Pau namba ya simu ni simu kioni osa namba ya simu nikenda wisethia ni wa mekona saa siavika kwa nduma radio mwekona simu 0799870066 noti mwanza kenda nyanya mwanza noti thanda tutumie isu kwa OU niyo kwitha yelika imwe kwa imwe nithi kwa mheshimiwa Chalo Mumo na mheshimiwa Maluki nikenda tumine tuoze la point ila kabya na mini na kulia twenenga na engelekano ya Limuru 3 na kulia nikibao kamba nicho kitu sia nawe tatwa ina koma 1 koma 2 ni kwate ya kwa milebu yu ikulio ingi njoka ni ukulia mheshimiwa kabya ya seno sio tambai tuketungiania ila tukwenda kindu kibayulo tuketungiania twina uneni tosu uneni ni mheshimiwa Mutwa baya mukamba tuketungiania niwezi tusamure tunga wa iko ni mbebo la kwenda na mbebo na nienda utonge mheshimiwa Kabyu na mubaya nundu kindu chambe iki no chene lakini ena kachati kevana na kanato kachati kana kanesinga nundu tuzi wane nanga waya ngombe ndume kutulila kubetia na hizi ya hiyo kuno ya betia ibinezo manya ibineze chau lakini nundu tingewezo na pata lida wake nimeumena mulea ndume na hiyo hata kuzi jaba niona ba nizo zaungu yokitana lelo na hata usi nenda mu nuona niwe hata yeye kasalukalaka kwangu kidogo kune nengo kitana lelo ndiye naweza kuona hapo kelo na vitia mheshimiwa nongo kile chambe tamba ya mukamba tumite basa na mukamba ni wanena na ndimo muno ibindani ya yatene na owo mheshimiwa Kabya yaze pepa ndio ito convergent point yes wasuma chapcha tuyoka tuyikoma niyabo wasuma chao na nini sisi ndio mundu wawoni mwingi muno pio nawe intention yake ni mbaya mukamba ikwana ona mheshimiwa Maluki bana unisi uko na mbaya mukamba kwa na kuigasa lakini kinokio muthate mundu akwithi wai you be and mandate me mwe lakini nisibe wanbobika onasu onake together nake 3 because no weta about 3 nundu 3 ndikethe thoketi wiper yeyoka ikethe kote mukamba ula wina woni musio wa kwenda mbai inene na mwasio mwe ni kwa rado sisi atongoi alame level ya Dr. Mutwa engeti ya Professor Kibwana kina former Kitui governor Charles Ngilu kina mundu kina Mudhama na kina OIPC kina and the likes of those leaders hisu limethite mainenania ila we were in the back office na andometro akamba council of elders na atongo imeka niza ndigana Bishop Kingo ainena kino Norman Kingo ni wanenie kino no tuthugicie akibishop itondambuki akinena mabinda maingi atazia mukamba tisio keiti nene na wasio mo ni ngona ibinda yokite jiteba asa muno tikomana na urubye mheshimiwa iweta atazia Kalonzo ti local leader na is in fact Kalonzo mwana usia ndabe na mundu tenusi ibinda ila the current president wa deputy niwe ewani uru watu wengine wanatanga ambie utanga yuko una kenundu apingo wa direction isu nukwata andu you Dr. Stephen Kalonzo niwe thito atembete kundu kwinga nituko na kila bandu athi ena following nundu apingo mo andu ni manoete muno ni serikali no igo nundu amongo amakoti nundu undu tutwaithitwe na njo gutuma ukona ono mundu ichucha wepa cha Limuru 3 ndeto ile ineni webau na sia neno nginya ningona governor wa Nyeri aitetea deputy president na ni wonde ni wizikize ndeto sia gathoni wa mushomba mheshimiwa no neni ena wo mwingi muno undu andu maki sio cho cha Mount Kenya mabenetwe kubeno ne yata kubena ni katika maundu ama mauya mandikithitwe wisa kwithia andu ingira mana kwati positions bingi siendete mwandani unduga mheshimiwa Manzaze ba mwandani na hata usisi ya biashara mbingi alama kwete mabiashara mbingi alama zote economy nyingi muno na andu makumi Mount Kenya nimekuwa na mabeniwe kindu na mena wo muno yu oyutikana ika kunwa mundi wisa kwithia munene wa Maluki ni wethi wana na challenge thank you uno tu kwasia ma you know kieni confusion tikenda na IBC peke tukie kina cha Dr. Kalonzo na mundu ichungwa nandiko
inatko yuki inaweza kiona kiu nenewa na niwe si katiba ya elections ya ndo 2 years tena bika katika election kuupeleza na IBC fully functioning by 2 years before 2025 by 2025 next year ndio mundu nena nikana ila motion we ya wetu kana be motion yende to bunge ya president either na ndio ni Cheruiyot senator kuya ndio Cheruiyot Cheruiyot Cherengei kuya na asie you president aile wa miaka muonza na kindu chumu ikachose na ngui na miaka muonza ni mbinge muno Kenyans maende kumia undu maende na kumia na ndio kubitha Erastus motion isi kwa kambunge yaba undu nesi undu betha abagana ibita kwa cha oleta namba ukuli undu kila mundu kwenda kuendea na musubiri kwenda kuendea utie na kuwa ngusuni tazoka langa tienda mambo leo ngwa ya ABC by the way for information pen account pen award bingi itena MCs pena constituency bingi tena wakilishi nupa kwa baina IBC na pena sindu bingi siende na pio ona in fact on a boundary review na nisi awetiwe warozi na sindu unaona asia matakitani maende in fact ikumbingi si dhitwe out of matale za matesi vitali na chao na utuke pale mundu wako ule makuli kwa dhiko yako ya dhitu. Thank you. Natini Mheshimiwa Maluki, yes twevau yulo wa mbai kwetungeania na no kwigwa tongo ndo maende na kunena lakini ni munene ya democracy na natugo wambie kindu kiu cha mathembozu so ndi sile kana bevinda ta onawaze mbai ingi kwisaithia andu onthe me bandu bamwe evinda ino ruigu bebe vinda ndi kana no kuona bakesaithia bakesobika bandu cha ilembete okamba Mheshimiwa Chalo bayacia evinda yukite na itebaza itwitha tuyitungiania lakini wasisia maoneni ma atongoi nukuona maibe tukana nukuona tweza thengiania wese ile tatwane na wasio motamba ekana sirimo ya nasi Erastus kila kinape ni last weekend Limuru izi kuna Limuru 3 on Friday ina an impact nundu ina meeting ya political rejectees alama isi vila mabalukile makuma Mount Kenya but banana elected no risi ila tu nene ya MP umwe out of MPs miongo 5 Luizazi yu ana represent no we ulamusa kuwe we kaba kuyazwa ngionde and was we are talking about mbewa governors nana siakuma larger Mount Kenya bayo mwana hivyo batei senator nombo ne musakwe ekana na nwisi peila itawai mwana ke mama ulo kita agwite ngai wega meeting izwi na convenient ne matha karua ina impact nenda kutabia andana ma wipe neza nenda kuthania honest namo na ila tuiba ndo ina manzo bano we na asiali ithio kweli Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no kwenda kila cha president na nuende na kusiaisia ururono lika Mount Kenya ndakaambia atia nalama na ateve Israel obaluka alama ya matha karua Kioni alama ya Kioni nundu monde mana zindu ivela sio na mana zindu ivela sio maitezwa ni sitting president unei na government machinery na deep state na kila jonde kene yakitumika amareza makrasi ni ivela sio oitu nena Mheshimiwa Chalo Mumo ni munenge ndamuno kwanza ni marimani mazabuye mundu musiono number 1 kuza kuwa MCA na hizo kwa utongo yake ile tige ndugere hara hizi nundu MCA ndera kinando ubita o project ya kumane ka nundu muthuko mamwe mamba we no push project zekwe ngayo agujutebya awina na ndogela na mabineza ndo mutunge kopya lakini yazi yale umundi kura sika kunwa mundi President William Ruto ni kwazia huge chunk adani kwa the huge chunk katika support yake Mount Kenya avaluka mbu ikulio nene ni arona kwaze kura hizo siende balabeo hizo ndo tuende bambia tiza wasawa Mheshimiwa Kalonzo hapana ni kura yale na utabia nanye njinondo sio kile ningwa moyo together rona musumbe umetoka hapa tiza wasawa lakini tuweke ikenga ali ai nundu thebe ya president tinzi yoba Mount Kenya ya bika ya Kalonzo kuzini ndoto ya choko ya muthema
nandu maota makomete twanene bana mando ile bano kibela kino lastly aziale akama kwanza tukita na imwe onazi umili yogere kwa maana kwa mulu mutezia yup maana kwa mulu mutezia kulikana makumbusho hiyo ndio kamba ya mukamba iko maniti au misekile kwa happen ni ukiri ala meeting yako vinwa tawaipa meeting affair nobe na maendeleo chapter onakutuka mutumio ni assimilated kwa waipa munombe wa maendeleo chapter niwo kwa ine na tokogea muno ukiri azemeo na demokrasia na maendeleo chapter kwa iba novena democracy ba ndo ndikitwe maendeleo democratic bla bla watu kenge ikulie 3,2 wala wa convener meeting izino mheshimiwa senator mheshimiwa commissioner na Muthama yes tanu wa convener na yenda kukuona yara Muthama no wa engine behind koma hizi yako na nyemwendi ya wa engine behind unity no man dismiss kiu lakini Kalonzo kwazi ya Muthama kwazi ya senator Musila alame na kwazi ya Kibwana Mutua na kwazi ya Mutua na tujambi ya kumewisha wi na mona andu mako ni wakura na maana methuke yagwa pundi botu aizi direction nero tukenda meeting ya akamba na kuongeza Limuru 3 years successful elevia ina governors oneka no mo nenganie apology senators maku na bunge zaidi ya kwazia zaidi wa 60% imaanisha all elected leaders majority of them ni matendi but la mundu umwe wathi no no muzakwe ayibo nangwa makovi na ndo arama naizi mazia ni no twithie take izu ko make impact. Thank you. Ila tuenda tuenda meeting ya kamba hivi successful wambe kwa na maluki kwa mwendo wa UDA wambe na mheshimiwa Kavyu nduka monitor wa maendeleo chapter monitor mutongo imuza kwenda nduma mathatani yes onorota mutongo imuza kwenda tulimani onorota mutongo imuza kwe kwa mutonga kithumula wona tuambe na meeting tuambe yobo asia makando mundu tulikuwa kwa manatambai tisa sawa tukikulia hii tuendete va na muda we nasia tukaza na kingpin vano na hilo nenge osumbe kana otongo serikali ili yete utotevya yes tisa sawa tusizie chalo na ime kuma katika angali kuingizitezi okamba kabiwe na tongo yake matema anana ano marona utethezia ila tuaka together great things to Safaricom mazia when we come together great things happen lakini tuendelea na uteka a lot of time na tukinene ya tulivo ya around sia zio kamba tuithi atukire kwazi focus. Thank you ni kwa hizo ni point nzio media nienda jitu kise twasoma SMS na tuosa simu kwa mtekelia point 1 na seconds kabibe ngendo ndaweta Maluki seconds point 1 na mheshimiwa Maluki ino ya mwiso ya kwanza ila tukwita na 3 tikasisie siama tisisie na point hizo itonya utuma ni mwete ya waiter akane wagelona nkawe nundu akwidwa ni wale na kindu kino ito yuko huko unge no ukima ikudhu lakini kile cha mwizo chako ya tuko mali hivyo ni kisio kile cha 3 Limuru no kwa sema ngava na mele ma ndetebo ikangu tabi ugo wagonikana keka be ngava na ondiebu tauti thini pe munombeza kuma ba katika national government onoka bakulia mibuko yo iwa no ndeweta no wakwidwa kindu kiomanite kuwe kungava na ngombe kwidwa andetebo weza kwiwa ewa funds si namba kuka ni si kwika yuko na mono governors no mono no careful okay thank you ngava na manayo deliberate lakini wewe na weta hii pia ndo katika back office na ile hizi atongo yasu aweta asusinia asumia sama back ya twinamo lakini be back office kobe maundu ange maende ile kwa koma yoka ni twinake. Thank you kakavyo seconds I think kila genge maloke utawata vyandu mithanya zuwe uye munini wa musumbe itwe kanda kuonekana boete zimuno woko banga Limuru 3 number 2 ndi ambaye ya mukamba maigata te kuosa na wito ndeto mheshimiwa Maluki witha aweta kana Kalonzo te serious candidate no kwitia kibela na baya mukamba muthenya no mwe twikesotho wa idea ya kananga nyanda tonya
tumba ni isitu atwamina kumba ni isitu imaluki ukuweta sia Mount Kenya Kisii kuonthe tukatembea tumanthite aya mwagete na mwe ene ndeme aziatendi tugesevya tuene na tuithioka mwende musese na kwaya kana ni kilungu che kumbia siasa ani muvya muno na kurutha wende no twati ya kwisila TV ni siangi musese ngala kwa TV ala mwithukisia radio ni ya Mutongo FM na kwisila mitandao ni ala muteva kupena TV kana radio kwisila Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwani Rastas kitokwa zomo na kwisila YouTube imwe kwa imwe kana tu live then wa YouTube itu ya Mutongo TV Stock FM official kuko onde wathi watia mautomani maku ni ngwethi wa ndimona na yu imwe kwa imwe namba ya simu nako ni 0799870066 noti muanza kenda nyanya muanza noti thandatu kuna simu sahasi ya vikasi ya simu kuikia credit yo yuyu na wenda bya wita wata umeteba na wetha wase wa TV kana radio kutuambia na Facebook we mungu kitwa message yambe olotumia wambe hivi kabisa ngale kwa Facebook wetu wa Vincent Nzoka asia endani kabisa from Kitui na Kebonifasi Mosia Asia Mutua anenge Kalonzo ndaya na enda aungame 2027 enda ingi akule Mutua katuku na kejo ni Mutuku akasia Mutua vaikendo we nacho ateo sinema aitwika gavana yambe aina Kalonzo Musyoka yuno twikie nondo no tuige mundu ume mpaka amuume vayingwa mundu ungi weyane vinya Kalonzo ukamba ala onde mabwa Kalonzo ni athuku kwa oyu to support mwana ula witungelese ndongo isumu no Rastas nito wa Pastor John Mutuku wa AIC Masimbani Kwale County kutuni kuya kwa kina MCA Ndawa Matu Mandhara na kioke kuombeni. Asante sana mchungaji. Joseph Kitile Asia Mutua sawa na ke Ambrose Kilonzo Asia Rastas Lilongwe Malawi tupo pamoja ngethesia tongo yaso sana asante ngethe nyangala kwezuka kambala mekuwa ndhe manenge ngethesia kuombea siasa Mutongo ichivia Mutongo FM Ambrose Kilonzo ingi akachoka kasia okay no SMS yesu iketa kwetongelela Joseph Muthengi na ke aite kithuku nota iwe ondwane na sindu itebalasie ndwenda ndiweta kila mutu owetie usinuo ya wako eta mwandiki wa mauvone kuweta kila kiwetiwe ni atongo yonthe kuisingisia ni sia ku mundu nwetwa Joseph Muthengi ku mutu ande sone na tokalia kutanga sakana nunenie mheshimiwa Kalonzo anena atongo yonthe ona MCAs ya mevano kila mutongo yokamba anena ona Kenya yonthe wethawe ya witu ku mutavia ni chao unenie either wende kana ule kwenda Gerard Masai it's high time Kalonzo exits Ukambani political stage. Hakuna kitu amesaidia Wakamba nayo. He has misused the Kamba community for his own political gains. Atoke time yake imeisha. Ambrose Kilonzo ngale kosea Malawi ni wasi wakaingi aitoa utumani wake asiati woni wakwa nekana nekwatia vautu vikiete siasa sia chama ni ndelu vinya nondo from experience so far party politics has misused us a lot kedwa nitwenda cheni Ukamba twekana na siasa siama na toisa kuwa atongo na meko indi tichama ona Kamba kingpin yena maana kedwa mundu ndena maendeleo. Joseph Kitili Ukambani tuyove kavyo ukole tumanze Musumbe ende Kalonzo Kitui East Ruto tosha tena. Haya usengala kwa Kitui East kwa mheshimiwa ambaye chalo wa Masaki nina mukethe bone Rastas ngelesi atongo yasimu no ni kulia ni lasima mundu aete enende kindu aka aete enende kindu akamete na ndeto sia Mutongo ungi ukaete ando kendo ukaete kendo ando kendo ukiletie ve kwata na ke Kalonzo tuikamutete bate maendeleo ukwete kila mundu tukamweva kuyananisia na uthukumi wake. Daniel Mwema Mutia Keluma ngalekosia kamando ya situtamba niti emwe onesa mwakithoiki
ayewu ange kanene kilindike so nena nai nainde wigito mangethi asante kwazu kethe tiende timasa mwandi njesa kwata moso mangethi susionthe muvia Samson musio kamwati data senior journalist Rastas wena atongo yasu twandi na Isli Airbase Nairobi tebamwe kumbeni Jonathan Masive Rastas tabya kavyu ati akamba tuya tumanu kethiwa ndatethia mwenende nundu wa chama akwate nzia enoke akazioka kasi Rastas zekethi atongo usu Jonathan Masive na ni kwa teta mukauka na Masive na ndi Jonathan Mbuva na akia Sierrasa sikeli atongo yasimu no kwa woni wakwa Dr. Alfred Mutua ndena rights sia kuka kunena ndeto taisu ukambane ni wa nengiwe uya ni serikali na ailete kwithiwa aithukuma uya ula wa nengiwe o imituki ni ulilwe kana anaina grade D kumaanisha nina ni performer ailete kwithiwa aiko na siasa kana ailete kwithiwa aimanda undu ukuma from grade D to C maendeleo asu ukueta ni meku we mwene kethiwa ni wasindiwe ni kuete na atua cabinet akamba Kenya mzima ni momathina uani nyamusi akithekani ekite ata chakeli vu onotu ya tuthi ni votu mewa ni tax after tax na vai maendeleo tukona vandu andu ma central mambe over vandu andu ma central mambe overkia umavo na uisemba utiozizi atina atongoi ma central manena ngewasia one man one vote one shilling okamba tuenena yolwa chau na cha mweso no mwesa kweuga tsunami ela ikwesa udhingile serikali ya Kenya kwanza mulima imeanza kuteleza kumekuwa na Limuru 3 next kuna Bukungu 3 onaito Tuthikoma 3 anake mwendo wa savi asiani na ukethia muno Rastas vamuna atongo yasu ange Honorable Kalonzo Musyoka na mwanya munene utongo ni wa ukamba na makwata ni atongo ondhema ukamba ni kanatweke nesa 2027 onayu kwena kulea kuelea na serikali ni ya President Ruto kwa Kalonzo atumie mwanya usu nesa na aitwete na uitwete MCA wa Mukaa Kitaingo Ward Honorable Joseph Mwema ekumbene kutima kuwene mheshimiwa Jalomo ndio makola kwa mheshimiwa wa Mukaa Kitaingo umutabye beando mendo amona kumbene maloki mese ivuyo na twese Kalonzo atumedeleza ta mutua weta wa akazinda tonya Kalonzo Anthony Mutuko ni kwate ni mwezezilo la weta wa Jalomo no kwa thao itumia muno Samson Musyoka ovungwe Rasa zivena tukunda ngotomet tamutua kawaya na ange meotumwa ni Ruto kwa nyamba ya mukamba nundu Ruto no manyete ground ndeyonde yinete wathi wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ona MCA usu wa UDA ni mwewa aithioma na kwasya musumbe ni Kalonzo Okay, chalo amaseki ngolilia tongo yasu we mutua na serikali kufika vau ni chao kila wikite kwa mbai ya mukamba onakavateka penina niwe ukunena na indi mundu kitwa Elijah Makite Rasa zikithesia tongo yasu muno Paul Maloki ni wa kwa lakini mutavie ukamba twese Kalonzo Fred Musao azandi sana mheshimiwa Fred Musao tunainagupa hawa jumwe kumbeni Rasa za mtundu from Mbitini ya Makueni ngeleze waheshimiwa mumo Maloki na Kavio I agree with mheshimiwa that Kalonzo is undisputed kingpin and also agree with Kavio that Kalonzo either na infanticide ndithia yake yithia wana tusaunondo ndenda competition azio kama mukathia na ndo imina wangeka akwita tosa amina kila jama kabio mini yakazano kaleza kaemerwa kokoma tongo Virginia Sekonyo Honorable Mutua na kawa ni wazi anda kazi kawaya keka
no ka yase no kanywa ka muthei keka anena outwonete uthukumi wake kwanza niwe ukuminana na UDA ukamba ni president onie ukamba ni twithino ni nyamota nzo na olo atamutua ta CS wa wildlife na Malonza, yet they have not delivered any percentage no isoto no ni menyambo ikilete ilovi mutua athukume aikane na panganga akatwika niwe ukuta UDA ukamba athie weka ni ikumbini ni masaa kuvota era sasa bitikile ingine likanye minister wa Malelo Machakos lelo wa kuma vota secondary ona oyeselekana mausiana sia skulu silasimeka kuingila kundu kungi kwasa kwa ndayalelo osothe kwa thanks Mule Evans Alfred Mutua niwe achana na hiyo Gerard Masai Kalonzo Tawe Nevya hito mekazu ni wanatembea Patrick Mango kama weka Lonzo na Mutua maetie chao kuo kamba na ndaiya sia umeta atongoi no ndaiya sia umeta atongoi okay nende na kumina motomani ma Facebook nikenda ni YouTube na ngoka no sesimo tu mundu kuto Christopher Mbaluto wathi umwe ndo tusingitake tuo tumandele ndongo ya ukamba valave mutua kana kawaya nzau ye wia ndisi yaithia okay umundu ni wana kunenwa nzau muno Silvana Simunyasi rasa sive jamaa waetaye community ne MCA wa Nzeloni kuya mwingi usinu event ndio likana Nzeloni benze wadira wa Nzeloni This I don't remember. Why were data Anzelone? Anzelone ni Mwingi Central. Yes, Mwingi Central na okay. Erasas kede kamuno na wemanya vayimutongo iwe Kenya kwanza wesa kukwata Kalonzo kuoko nundu wa Ruto maika kosekela makwata avo indi nenda mwezi we mwezi kana Ruto ndakasioka kibelani Kalonzo tosha 2027 thina wa kamba ni tamaa na kumena na indi Ruto ndakasioka okay Kalonzo tosha 2027 thina wa kamba ni tamaa na kumena na indi Ruto asioka kibelani kusema ukweli vai kimwana kikethewa na mwaka 2032 andoma Kenya kwanza ni kumina indi ino kabisa akamba tusile kimwe vaimutongo ya Kenya kwanza waile kutongwa kibelani Onesimus Kinyili arasa zingelesia tongo ya sumu no na nina alikea kumbini no semusa kwa wako anundu ikumbini nivo tumanya undu Kenya na ukamba tuende maendeo na kisiasa na ulamu teti mwesukuwe wa Nduti kuma Makueni County Kilele Molenyu asanti James Kalutu ndia ona ando Tena andu mawe tatongo ima ukamba nundu wonze ukunene ya Ruto atongwe weni kwenda kuya mwene ndenewe ukuthina ni tax kavyu na mwana osu wa Kabati mota mwana wako wa Kabati ende mwana nti wa Kabati mwana ni wa Kithimula kwa Mutonga kana Kabati Kithimula kwa Mutonga aya naweza kwa hilo kama unaweza support mukate ifike 100 yaze mugane noka saa ile getha no mo support mukate ufike 100 ndi jina zewa maya tena neme wakwata mbao mke wa mekate kuambata Samson Musyoka ni soma motomani 5 okane kenda nuke YouTube kwa nduma YouTube ni nyoso nukete kwenyu oyu Samson Musyoka ya serasa kwa kulia MCA usu ono tete ya company ya KK kanano manye DP Gashagwa na atongo imaki imani nime kisiendele na maasi akatha iwe konge undu basongetwe mutwano wa Ruto na Gashagwa ugite kuthela nake utumani wa Keli na senesoma utumani 5 ndabisia tongo yasuka na ikinya yela Kalonzo ukinyete ni umina ndongo isia ukamba na aithela ukithia vayimu ukamba uyasia kwa kisia uyasia wa kisiasa nundu watilangile nundu no watilangile tosalotula tunini mau na tulatume ni watilangile no watilangile ngingo kwa ukamba yithela takuya kwa ndwa ai okay ni wati asia kwa ya Nyanza na kindu kiki nene ndise ni mheshimiwa akajuka nanu utumani wa katatu
ni mundu nwitwa nendo ciolanda na soma Anthony Banti Mpambe usu ya siarasa zamba uketheka na wikethi atongo ya su chambe mutua ni kivese muno sasa vala ve Kalonzo chakele Kalonzo nake ni atonye kanani utonya kwa usumbi na Erastus utata si omwe wite MCA wa Endau Malalani Erastus Mbono Junior Tomo Samekanya haya tozune maiswitwa twainake ba wokie kusa wale omo lakini ndauka yakumbeni ni wabikie Mutongo TV lakini ndauka yakumbeni mheshimiwa Romaniti ozu nezinozi yaizio no kodao ziza mwana tandu na azise no tewe ni mheshimiwa Maluki okay ituke kwa mundu otomani wa mudhini wa Benson Mule Erastus osangethi na wingede sia MCA Chalo Mumo following all the way from state of Michigan kutingala kwa sia US. Asante Jonathan Masive Kimane onde me vamwe ala meselekali ni mekite kwa vida uzuya ala meselekali ni ya Kenya Kwanza mekite kwa vida haya asante haya tuke ngalekoni ya YouTube nenda uka YouTube Mutongo TV Stock FM official nikenda isethi anitwa na nyama ondo na nguka kwa simu ino kitosa simu tozi yo monde nendo nenge simu muonza o monde aganongela ile ndo nenge simu muonza nikenda isethi ando masimu ni mume mawoni mo ondo violate ne sakabisa YouTube nenda tuambie no la waambie pesha bigiba utatia wae kumbe netwa Andrew Moya easia mutwa ama weku maingi muno alama tesa umwetekelia kutongwe sembai kwa please keep off Kamba leadership ni wa dhalile kwanza pio okay yusu nioni wake Alfred Masai yasema ni city hoye rasa za tongoi matavwe uwo maeta hivi na indi ukweli ni kana nzao yakwa ni vyumwa ikaadhukia ila nini akuyazi atongo imatabo uwo ni maeta hivi na ke mundu nwitwa Joshua Mutua yase please bring azuye nenge wa finance bill yase to mandhano maonene ya finance bill okay SM2 TV yase Kalonzo aisa mbai kila mundu niwese niona no chalo otesi nondo maisa imwe yelo niyo ya Wiper Burak kabisa there is no leadership in Kalonzo only personal interest first e.g. kutwa mwana yala okay Felix Motiko Mutua say UDA bure Gerard Masai Kalonzo is roughly 72 years old. The time Ruto leaves office in 2032, he will be 80 years, and now you want to tell us he will be able to deal with young bloods like Ndende Nyoro? That's a pipe dreamer. We Bernard Makau Rasas please tabia mumo kana nitu amanya kila male ya tabia Kalonzo uwo ni maikia kuandikiwa balua ni Wiper indivo nivo makaadhelela na Wiper yo okay Andrew Mwera says please vau kati pe patia lete Mr. Maluki onavanini vatailete okay aya kaona vitu Steve de Musioka Kalonzo is the sixth whether you like it or not na MCA wa kwa Mutonga utaenda huko asubuhi na mapema take that ameona wipo Kalonzo measio Gideon Kelly Rastas okay haya David Mutinda nyenzenga munoni mukamba aikadhi ya serikali ni usio mwao ni kana tumekadhi maybe Maluki no kwitha yu songea David Mukudho keri atongwe asu muno na umetavia ethiwa asu nimo twekwetie ni twavaloka twise Kalonzo na ni wendongo ya Kamba asu maike twa Kikuyu kana Kalenjin kwao maekane na Akamba na maivi kukwa Ruto. Gidi Bush, I salute you Kavyu for wisdom. Pius Mumo, higher Rastas, Kingpin wa Okamba, eto
let's focus on young generation like Mutula Kawaya and na Mutula Junior, but Kalonzo Baiwea. Nateto. Steven Ngila, kavyu we sawa, uneni waku, okay, kede chalo mumo. Cosmas Mutua, Erastus, kendo umunde neke vyu, kavyu no tongoi, ndeni wake, ndwenda tongoi, menembe, tu hui, kikamba mwizamba ndeke wake kaema. Paukwa Kingpin, akamba malike serikali Dr. Mutua, ataithi wavinzani, kuma arizaini. Okay. Belka specialist Kenya, asya nikenda Kalonzo remain in people's mouth. We need fearless, outspoken and uncompromising leaders who will defend him. Ta akamba nitwenda andu ma uko usu mena mbesa nesa withie mena wait. Okay, twende na kumina mautumani nikenda nose simu kavyo Maluki mwesawa kioko ndaka. David Mukudho Erastus vaikendo kithoku ta kuthinzie ma na ingite sie na mkwato. Ndize manijata omunde bahe nene wana mumo no mara nzawo mara ingite sie na mkwato. Farm Up Kenya Kalonzo eke masabu vaisilikali eteta siya koti. We Kalonzo akatwika musumbi aveta koti. Atongoi mutukua na ipiu. Nondo mwe mali mbinge vyo ilani koti witu na muyenda bayumwa oka koti lakini katusi okay. Okay. Kalonzo must be president, if not so Kisunguli kikato mese 2027 in comparatively Mutua cannot meet Kalonzo in political what landscape, but I endorse Kamba opinion on the same. Paul Mutunga osuni Vincent Wasiu. In fact Advent Mutua niwe ka kutwika Kingpin indi ni wabetisie makinya yu kavyu na hata vyo Mutua ni adhukie ngali ndi kamukime ni Paul Mutunga ngali kosia motitwa ndoa ni kwa kitwi. Patrick Mule Cheni Cheu Galakosia Motito and they ward. Kalonzo is a coward, selfish leader who can't even nurture other young upcoming leaders in Ukambani to success. To success is kingpinship. Kalonzo and Raila have common characters, very stingy and selfish. Okay. Justice Mutale Muluki amutaviti nesavyo. Edho mukamba no kwenda kwithi wa serikalini maumane na maundu ma vomwe na vayetwa galiko isuye wiper ni liward vai mbua we ni ova matate tuivomuvyo matate taita taveta Asanti nende nomina mautumani yakanoze mautumani miana yakanosomea 5 ipeke yake na ngoza simu nondo niona mainge wa muno na nienda itoza simu nikaenda tuende na Kilungu nenge atongo imwanya wa correspond. Flavor News yes Erastus Ngeresie aume then tell the UDA aligned friend that UDA UDA has completely lost ground ni Van Zombe. Gerard Masai Kalonzo Musyoka Isaac sina soma Vincent Mutuku hayara so kedi atongo yasu na uikuli yakavyu kwa witha veterinary officer mbona niwesingewa ya tosa umono nakatheka otherwise agonire sindu neza na nona akoka wiper kuma umoja kwa chief asanti wakati tu it's time for Kalonzo useto Dr. Kalonzo kwanza we yes it's time for Kalonzo wakana yasia watching from Embu Erastus Kedi atongo yasu kwa jumla na uambie Maluki ya kwamba akisikia jina linasemwa na kurudiwa kwa ubaya na wema ni kumaanisha ni jina kubwa. Na ndio Amudhiani Kaveta James yasia Kalonzo tosha 2027. Kalonzo tosha 2027 naenda yutwose Simon naenda twose Simo Lois naenda nengelele Simo Sianondo bau naenda nenga Simo Sienyiva Monza nikaenda isaidi atusongete imwe kuna Simo
namba ya simu ni sivukione kwa ku 0799870066 sinyo namba ya 7. Hello Mutongo. Mwanara. Ne sati wa yue. Ni nena nao. Ongelanga wase tafadhali Titus Mwanzi Yeah. Karibu Ikombeni. Nenda Kenya. Ngeleza tongo ya juu. Okay, yete woni. Na vya lina mokamba mwingi. Na tongo ya mitumele ya mokamba nimenda kabila nilingi makagoa unembega mwingi. Kindu kindu jana ngio kamba. Anajua kitu muona kabili lingi viendele kwa wakamba mbeza mbingi nondo makubanga kamba ni kuingwa utongo yu tawa kalonzo. Kila ndo no weta ni kwa zile kwa kalonzo kwa. Okay. Yo. Thank you. Haya, katoze simu ingi. Sinenge simu ingi ya Keli. Acha kalonzo hako atomba we. Nenda simu ingi ya pili toze simu ya Keli. Ni yao. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Ni nena nao. Nene tamukuka kwa mumo. Kwa mumo ne ba. Kitu chambe to bongete zipol maluke mheshimiwa wakuma kwa Mutongo kumulawo. Karibu sana Ando moya Motabino kokwewa. Uneni wagetende yako wate yoneta. Na kitu chambe timo pya ndo agwethi ayumela kwa Mutongo yako kokutabanjo mbai bala to pikangite. Una kwandisyo kane mukulye. Nando nyongo mwe achanganuzi masiasa. Nemukulye kila muona chaende katika chama cha UNDA. Ba umeame kwetu soma ni hapo tukapeka ditibidani wakati wa Mozumbe na monini wake. Bandu pomwikone bagweza kwete thina. No zongewa. Ndisyo kane netabye kalonzo bito nemwe. Kutongea ni ambaye ne kendo kevina kaipoza kutongea ni ambaye ya mokamba ta kendo laisio. Nikwithi atongo yila masembete maendete kundu kungi na mona andu mena vina. Onye netabye kalonzo bito nemwe 2027 twe na ke bone akwate ye bo. Andake tukize mawaze manu atongea ni ambaye ni mamba atongo yala mapina ma petangete no chama cha waiva amatonge. Akuma bubu itioka kena yonda mandete kula weyozi onge wako kamba no tie watongo yala mo support ndene mo kamba kutongea ne kula sio kamba ne kwenda kusema kweli kama na sio na ikanu moyo tinda ne sana mwikwete akiweyo gezondo ketende yakwate yoneni wemi nono tewe mwe atongo imapata ndene wake sezeke utiba mwe. Thank you kwe kombe tu kwa maamba kaito mine azandi toze zimu ya katato ozi wambia wetu wakwa mumo kukwa Mutongo we bandu wetu wakwa mumo ngaloka zimu yapata na kwa mumo. Hello Mutongo. Hello ni nena nao. Hello Mutongo. Ni nene tenao. Na Paulo Mole. Paulo umetangala kwa yabawe. Paulo Mole kuma kuyamboni. Eka kuyedukeza TV ne no betwa. Amboni kwa jalo mumo. Okay, karibu sana. Sawa. Kona eka kuyedukeza TV ne. Loizi nengi onge. Matabia wako manana matabazema kuna zimeka kuyedukeza. Sawa ni. Ndo wawula kwa mumo weka. Hello. Toze venenge ba. Nenge yo. Hello Mutongo. Hello. Mutongo yoi. Ni nene tenao. Nene kama wewe hadiza kumagonge ni metawoni. Karibu sana shabiki wa kuombea siasa. Hivi. Neno na kamba we bandu tabite hivi. Tutabia ro abetezia ba mundu mawe. Kwa tena. Yes. Ibinda yiko kwa mawani na kwa mato. Na binda mudama. Yisi mazo mambeza binda atita uga zaidi ya mudama wewe yatonya ofandi jiwe zaidi ndo naomba no. Bomba nyakamba. Yes. Na tato ndiyo kamba. Kalonzo kamba yo Mutongo ikiyola. Ona kukatakuanwa ata Kalonzo wipikie ni wa Mutongo yukamba. Lakini pia leo iwe kwa kundu kungi. Mungu na tato ndiyo Kalonzo we Mutongo ndio na sawa kukabandi. Mungu apike tindo kukamba na ndala inamo.
ija no mutaneza uta kwa Kalondo ndi si wole aita waka na ijau okay 2027 ndizata ndi mutavyo ko yasa yenda ne binda yibinda yetu neno ko amali kwamba kana ngalama kwamba ya maisha hivi ko kandi ngalama metono be ogeza na imeweta na ngiaje kanjendo waweta ajandenda kiyo za mikobo enda kena kiyunga miye kyo kwenda kindu kicha kuongela koti nzayenda kiyunga miye na ndio tabijabu na ita maga onna kero maga bitamana ta ngoyiza bya no nuwe okay nimeona kwa badalo naenda ikoti ukunya asante mimi na yima maisha andala membe tutaumya koti mbeza yijungwa muno yuza bya ini jambo langwa mao asante mauya wa Tito. Aya, simu ya kana nengelele simu ya kana tuwe neo waitwe mwendone wa saa 5 na ndatekemwe simu ya kana munu kunete simu. Hello Mutongwe. Hello. Ni nene tenao? Nene tena Carlos kuma kuanzwa. Carlos kuma wanzwa kako yetu keze TV ne. Ngazakia tongo yesimu. Kako yetu keze TV ne Carlos. Ambo boze TV yesu. Ambo boze TV. Tuweza kuendea. Carlos wakuma wanzwa. Wanzwa ne kitui. Wana zimu wa yetu keze TV ne tuweza hii bwana. Hello Mutongwe. Hello. Hello. Pundi wa mondo. Ndakulonda unena wana zimu nena pia kenda zedi ne twa wana ne sai twa so bya masa twisimu ne akana ni yawo wakona simu oinena hello ekiko na reception. Hello Mutongwe. Wadi ndata Tongwe. Ne satyo iwe. Ndiye pekea Tongwe yesu. Wita wada umeta ba? Ndiye pekea Tongwe yesu. Okay. Kwa majira ita wanazanga mwamunime to masako. Masako kata kwa yaba mwaka tibo. Hello. Akakwe nena nito kwewa. Ni yasiye. Ndiye ndio ndio. Aha. Lakini dino la kwa na yo akamba ni mundu loko na yo ile tigira na yo kwa jiangu. Oloko na wono. Oloko na yo ni maluki. Ndio yo ajije bya no bya zaidi ya me kwa ukizi na mitoa kivenda kila ishi. Na mpaka tukiani vizo vile yanituomba na hapa ndio anianza pamwi tambaye kacham. Hello? Okay, ni kwa hiyo rumani wangu ni wabika. Thank you sana. Haya. Tuanze simu ya katano simu ya katano nio. Simu ya katano nio. Niendela simu ya katano. Na mheshimiwa Ndwiki naona utumani wako ngosoma. Hello Mutongwe. Hello. Ninene tenao. Ninena nao. Hello Mutongwe. John Mwala wambuya kuuma datani wote. Madhata ni kwa kavyo karibu sana. John Mwala kuuma datani. Aya, ete woni. Kulyo. Ngede kavyo. No, wagere kakavyo. Woni tena woni omunini na nundu diona no yiti kuna akula iye. Pose TV yesu. Pose TV. You babe bantu muke weta mwazia mtu anona abalukile. We aziara we. Tio mugwe wa ile we lukezi. Mwakomana na Lois Tilosu. Mwakomana director azia ndaweza kuendea bailiu nondo tuesumbwa na monop lakini wakona simu thesi ya wase wa TV mute. Hello Mutongwe simu ya dhanda tu. Hello ninena nao usiye kwasa akombali tujaribu na yae mela yitunga mile bau katone
simu ingine yao ndosoma utumaniwe bana wa mtandaoni wa X lakini ambako wete simu. Hello Mutongoi. Hello. Ninena nao. Unaenda Lombard Chumani. Chumani ngalekosia makuene tiwa? Ndio tonga sana. Aya karibu sana kuombene. Junior sei. Weta. Kamba ya mukamba be bantu tubiri asya. Na esa leader for example tando raki na chalo mumo na teresti. Kutungiani ambai ni kindu pau kamba tukwenda ni kutungiani ambai. Cause one itufikianzi ni wotongo iwitu. Na tukatwangu. Tukuna vya mwingi kuweza kufikia kwa rakivela. Like umuntu pe shambiki ni wasoma message yake wase mutu wande. Ni mwabikia na kwasia party leader wa Wiper Kalonzo ndenda kumenda leader singine anaweza kudansi sikada sikamsucceed inda umotongo ini. Na wati ikindu hivi yani chago. Uwezi itoa kundeza kweli ya muntu no succeed Kalonzo. Na nomba ya ukamba ya Wiper ya kukona kelele. No bindasya. Na watu ndikombea ndini wa Azimio. Andu mambe ya kufight nduke wa mundu kufight idolonge lakini mambo yamo ni mumule kama sia. For example ni tumio ndikainduka ini ndine ndikana ni andu amambo tungia ni embai. Ni kenda uze kwile kuona ki yatu kuingisha mwana witose. Thank you. Kola wende masako for example tamutinda mure lo kutaja governor. Ni wonke ta ku kitwa yiwa no kubwa governor. Instead ya kusisa hii mebwani ya chauni kana matungia ni anomba. Atwa ya sia buna tubuze yiwa nemba ile ngibu. So chalo mumo na kabyo nguwa mwena point zio. Lakini kila kibo cha maana tungia ni imba ini kada tu respected ni na weza kuita to focus kwa yambe lakini baju eto kwasya na rona mutongo iwo kambo kumela kwa mubwa kimweye nikenda weza kuita no atetesa leader witu na bina weza kuita no kwa no kuibate bwa yake asante na kintu haya asante asante thank you mwiko na zimoto osu awamutheju ne aite Mwanza ne ya Mwanza kenda izidi yetu asio kaiba tuendea pe mundu webu wa Mwanza tumine simu imwe kwa metoke. Hello Mutongoi. Hello Nasas. Ninena naongela wazia? Ninena na Bernard Waitani ba Lovi. Bernard Lovi karibu sana kuombene. Hii nendo nene ya kuhusu utongo iwo kamba kila kirere bina. Nena wa mundu lawo ndo wi katika kibila kinene Kalonzo ake kaumban ndo ani nyela mo kaumba no ni maya tia kana Kalonzo ndo wo umba ni kimbai mayuka so kila maana no ba umidile mundu ndo wi kando akaumba nyambai ni kendo betasibila andu wonde ni muomba na bamo ya kendi mutu wanda ni ndo tumia kitwa ya Kalonzo kidi wa mano la Kalonzo kwenda no njina ukamba ni mutu ambie kidi wa akasa kuwande kiti nikenda amba tekuma lakini aliyo kitana Kalonzo kidi wenda kidi la kiti Kalonzo kwenda hivi yani waike wanene kwa uno wa mwana wa mutu wano la winanga kwa no maidela mayu kuwango kumo wasite kaula wambe ye mauti Kenya mutu na moyake ni kidi wa rudo no geige rianda katonga ingo tongo ibaya owe kabibi ya mundu ikachekwa labda no kupitwa na kajoka no ila no we witite umba no sinundi wonye no kupitwa nikenda mandondu ukwete andwa amake bamo no kongo tetea lakini okamba ide mundu witu kiti auditwa na alama ake so ya kamba nijete ite banene ko ni tele ite usizio ndo tetu ngiani abamo na tira na ya ime ya kuka bamo asante maende ne muvya Bernard ongere pia tongo ya tuande ne moza ngeli nende tunga mide Loise ne muvya kwa simu etha mwe kuna simu na SMS mutandao wa X ndiye ni nasi ya pe mundu gwetwa @Ben the DJ asia chawo ko mesiene ko vethe na ketha basongetwe o kila umwe enda kuonya ula unginiwe oiso yithi DJ Mwangangi sie ewika ayeya Caleb no kwete methoni maundu ala oneka ena governor mutwa ikulyo ni besongwa o nginya 2027 kuthima na vinya
haya naende alamote sikila kinaende DJ Mwangangi ni iyo ya mheshimiwa Caleb Mole wala ni mjumbe wa Machakos Town aike kuvua serikali atho kumeo yake na yeka na kulikilela serikali akaunti ya Masako na maondo ala maneka na mheshimiwa Mutuse serikali ni ya mheshimiwa Mutua na momesani na himu atibendi the DJ kulie pesongo nginya 2027 haya mheshimiwa wa ward ya Mulolongo sio Kimau mheshimiwa Daniel Ndwiki ambaye tengeresi atongwe asu na uimea Kalonzo niwe musumbe ula ukite tumuvoye muno God's time is usually the best atongwe asu mavwa Kalonzo ni product yake maetiwe siasani ni Kalonzo. Alright naende mautumanisi moto ngamida hapo chomwewe rega tuambia bala we mheshimiwa tuende tu sawa ekangu ravie Erastus na tongwe enzangu umundi nineuga quality ya education maitu na nitwa service education na cia maitu andu mezi kila me unena nine education alama batusia yesie mainena ngewaya utongo iwokamba na aingi neka masabu makwa onesa ninaona pakubi 85 that 90% measia mukamba akwatana na paya maweta masia yu tumba na itambai na titasia for once tekwate Mutongo Kalonzo wa Musyoka kuoko titeo sisi anetina tukekia ikula sio ikabone kimwe timanye baende kuthiata nundu tuchambe akamba twingi lakini tuyande kinaza kura aingi na twandi kura tayikuna nundu akindu kiuke utwika ndivyo mambe ya mundu ya inezi kisia na samu nobyo na kila mundu no nena ninegwa asia undu tubinyewe ni serikali ino tita twibika 2027 pagwa ibala munazi abo mebwetu tiba atwa ni baaju ibwa ande bobo mwe betwe nundu akwithiwa undu betetwe kusema ukweli Erastus pai mundu ona mwene ndi utekwiwe kila kiende ni mukona kila kinande bambunge ula unai waziri wa kilimo tunezi nundu azidusia fertilizer no ngila ile katika department no kwenuka lakini Kenya kwanza mazi ya mundu na makosa na tunaoni fertilizer wa mabia uzuwe tuwe mheshimiwa kabiu aya unit kwe nene musia disa no line longwe kana weba asia keka ni batonyeka Mutongo TV kaete ataalamu maunena yulwa finance bill kintu kintu cha muhimu muno Rastas nundu la mukamba no na finance bill ino undu igwana isu ine kumya koti nginyambaka ayemba kama hizi matumia lakini sindule ngizyo ndani mekumya koti yuko kenda mwana ndini wa lugha mukulima lo no ivyambui akamwa koti yume ni kuwa sindu hizo kodi tu kwenda nundu tuteze kana nisi awo kana sidia lakini nienda next time maybe ataalamu alama ronyonya uchambwa sindu hizo na batoneka keka nutu kwata alama katika national parliament nundu bill ikeza labuna senate uweza kwida ni matwete uchangamuvu museo no twete ulawikala bakati indi yu lawese indi sindu sia kina Dr. Mumo mundu lawita Fred Mbadha nundu sindu sia finance bimasi nundu Kenya ni makengi muno dunia nende yana ko uje ningwenda kwasia ni twethekesia mawoni asu na wendi wako na alangi nundu ninithwa katika neki ya chama cha Wiper na ninisi wendi wera ninisi kana be umbano ukite o mituki na umbano sumu kwetha we munene we mutumia mo wasia musiaisia wasia kana Kalonzo eta na kutoka wa pengine ni wota aidha nundu Kalonzo eta na kuka ongeza kwitha twasa anibya undu andu mokite kila ingitia iba mundu ngina capacity you tala meza mayona Kalonzo atita press conference eita bandu beta wa command center na command center alama taabika command center is so we together the state of the art na jona ma although na Raila matithi kweka conference yoba kila kingi nikana ndiumala mwanzangu awete nikana Mount Kenya kana kiimani nikilikile kino na wewe munini wa musumbi no yunena na Uhuru wa Kenyatta nundu nini bebe mipango akanena Uhuru wa Kenyatta pea wape kindu kiende ba chini ya maji nicho uona musumbi asembie kuya makuyuni ambi onena na nundu na yu ale chaya no kosa andu makuya nikana twa mutumio kuya yu kila maronyo muiba nicho mutumio twa yu nundu na president bigi yoka ukeza kweli nisi support kiu uona mutumio yu athi yu memo akathia makulie nditereze mundu yu mukanenga kyo kuro no kwenda yuko unake aiko samono nundu andu njuwe basia one man
one vote, one shilling. Don't do me more in there over what 11 is it 11 million in population. Kila kingi wasisia katika ndio kwasia yes ingimile ndio kwasia katika this budget ila yokete. You are those ya obviously wa president we work this kind of renovation ya state house yebana kila bando no ni almost 11.5 billion shillings. Haya obviously wa munini wa Musumbi no ni yani billions of shillings. You know twamba kuweka kwamba kwa kama obviously asuti kama hotelezi apenda ndo mambo ni manyumba na mambo kwa nyumba ni sawa sawa ndo manyumba bakuwe na kiuo titenda ndo baitwa hawa lakini ila ngoo ya hotelezi ando baiko ni wanyumba na matiwa endeni mukiendanga na malolo bala nozi yuko no twenda hii serikali na hiyo yona utu. Thank you. Wa hotelezi ya mwene ndundu mwene na kindu kimu kwazi ya mali kile nozi niwie mheshimiwa Maluke Asia gavana mtoa dizika na mheshimiwa Maluke na mheshimiwa Kavio gavana mtoa ali kile 2017 ai campaign wabinya hii campaign ni tuzikira chande ila percentage na ndio zela mali kile kulingana na percentage ya system kwa hiyo mtu ndio ndio kanetina this is ina ndio na timbora na tamba ya mukama. Haya mheshimiwa Maluke Gracias ile dukisia ndo nendime kunena na Kalonzo emeta kusoka na mbe na tsazo ndike kala ukamba na kira mutongo wa kamba mungu akwire ena advisors abama bya ta chalo mumo alamo ka hapa na wiper nundu ne bigire wanduke ya king kana Mr. King you are naked. Ile Kalonzo kwelienda kuitia kibela cha president ando ame mwatie mailo mtabyo kweli Kalonzo ako kama president akama na mungu ne kura ingaro na kumya ba ngane nie ambie ku court other leaders kuma katika other regions outside Ukambani nikandama ambie kubai ideology yake ukivya ile twa viumba noni unaote na Kalonzo pano takisi nuko na mumbunge o kila opile ajazia ivye Kalonzo alizapote muno atukamu support twa vinyanza ukiona we mumbunge kana governor kwazia Kalonzo tukamu support kateka imani chale ndoto ya Kalonzo tuwe president immediate ni Raila Odinga na mimi nende na buya nikesa kwithia wasisia pala tuambie pala Kalonzo makwara ni Raila 2013 before then mondeme katika coalition government ila ya nusu mkate na Kalonzo ai vice president utevina nundu Raila ai prime minister na kibaga ai president lakini magita macho kitania nola ila hoi currently kwetwa leader of government business kama majority leader yai ni mwana wa vice president lakini Raila no kwenda okuoza wa Kalonzo na benda na mukuzi na Muthembozu now agreement ile ya 2013 kana Raila akaza support Kalonzo 2017 ina izi wana ngazi yoke la ingine ingi Raila enda essence ila muita MOU nikano kiza hivi every campaign election ende na usobia ni MOU ila nguwe chula. Okay, that's why 2017 maligile na code 2017 maligana NASA OU analigile na Azimio 2027 God's will Raila akongamba na new coalition ni we alave na kuzoea coalition ni kwetwa haki ndize haki yende teba ndize haki coalition yende teba ikuliale na tuikaambia tabo akamba kwa na makwarna mundu tukwarna tukwata chao 1997 Kalonzo tuambe mukamba kuja president charity ngile no yatise kibela cha president na Kalonzo ndamu support ya mwi na wenda hawa nda criticize na moja kibela cha mbunge wake wa Mwingi North na ngilo nake oza MPs maingi mo kamba ya malikira chama cha ngilo nundu ya president tisa wasawa lakini tu achieve kila tuenda kwibya no mukamba wangamite enough kutu guarantee ne kutu president ile Kalonzo no kwenda kuja kila cha president any idea ni convince nye na alange mataneza kuona i possibilities nundu wa alama mudhiukite matele kwenda motabi kweli nigenda mambie kubaya ideas nize vya tuko bano tuinena kikamba
na tunene Kalonzo twaga tunene Kalonzo tumuonie Kisii nugwatie mumbunge nitumuonie kwa North Eastern nugwatie mumbunge kana namo ngamwe na Wiper enda kuda ni honest we mina ina domina ile no pe mukape pe MP walikila chama cha Wiper Kisii ndali kanundu a support ya Kalonzo lakini a support ya nundu wa Kalonzo Mei katika coalition na Raila na munduzu atumia when you are in one coalition with ya bai mundu ni right competitive advantage inyonde mwandika tuazimio na president candidate era Raila if yetu na mundungi outside to campaign openly mbuza kuiwa akiazia openly as support Kalonzo na yet they belong to the same political party ku ni support tuambie tambai tuitane ou atongo imekwasia tugene nanye na tugiona possibilities na tugive atwina open minds kana ile tukuri katika kindu ki itukoza kibela andu tatongo imalike mubuko kana na siasa tuina andu ma businessmen successful men and have resources kuite presidency yenda mbesa billions yenda mbesa nevya andu maite yare kumya mbesa atongo ela mazawe magama kuzanga mbesa nikenda mateze Kalonzo kuite kibela maukamba siana sia kuite president. So we need to be open and to go to honest to go no nundu ndina kigamba na tukira kwazia ile mundoza vote mutongo ya kamba twambi ogenga nane ke no mundu akunengo makopi kiugi rutethia. Okay, thank you. Mheshimiwa Kabi ni kwatia kibila cha president kikitao nenga noe anybody ukuchenda no aumie full throttle akimande na wasisio for example usumbi owevo ndaetela ese kwendo siwa aumie aendete kuthi na amantha narrative ya ukenga Kenya na amakenga mpaka metikila mwikenga no so anybody ukwenda kibila cha presidency amwikage ngwati kana Ruto ndesa kumika kibilani mutia manene moela nthini no yithi ya tiwo yonje kiwicho twenda choyo na wasisia mekalile ya kila muthenya kenda serikali la yibo yina truth about kukip kila ya promise ndo na maluki o kamukodia na sawa mathi kwa kuya kitwi nziela ma convince Akenya kumako ni akura ya watho wa kana mundu ula wanthi ula meta asla mosa usumbe maisha make makaila na support base yonene ya mama mboga na andu ma boda boda na ila maamini ya kosa usumbe the biggest victim ni o asla ula wanthi andu ma boda boda amba kwa batia koti wa kudhawa watu moda kenda ni mama mboga atuye kana no aivia au sinlevi na ake kwa muthenya imbesa ilo kusovya siamba kumwenya mo kama atwatha kana food policy nemo sisi ondo tutonya kusiaivia thiula wailite na ake ngai yewe mboya sio asia na kwa ni ngusia mbua nundu neona mwina kielelo kisio ila wana sangiwa mbolea hone kaniguo andu imaimie na liu ni woka nesa ulawewa mubuku wa solo athe ya malika mambe yoto na kithangathi so ni weta sindu isu niki aya sisi oyu mukate moni otwikasite matu taxi methiano otwikasite masenga ende andu ai koma idila mbaya ya Israeli ondo ya binyewa niwe yaenda ya kwekanesa mona tu yaelewa ya mukate yuma ya kalilo finance bill eno ya pita wethia andu alama tonya kwa ya mukate ona alama ukathe ya serikali yetwika luxury sindu sitonya ku affectiwa na yuki laki usanya otethia yuki ndo tanzovi na ndina thina na andu alama nyusa nzovi wethia sindu ila tutonya leverage tukakwata koti site basic needs izu nizio meothesia koti
na akayotinda muikengwa kenda bebinde sio na kibila kitonya koso tukapindwa serikali na muika kengwe kana paibinda musumbe wekaleta utaumwa kibilani. Sisi ya Liberia, what happened? Senegal kila kinethiwe a sitting president nundu wa policy nthuku na kulea kwithukicia mwene nthi omunthe memusi na kwina andu ona mana na expect yao kana no masinde kibila. So tweko dinda twitwe imutiyini nene ivaluka nganyenda tonya kila mundu alike eti kibila. Lakini nikwatia nitubunyia matu na nya witano wako kwa kamba onde mundu laweza kuona yukwenda ya kutea kani haibu ya serikali ino yino ndumucio not only na mukamba na Kenya andwazu rambo meki ya kafyu withie ayuka kuku oka mwiyambo nene ya finance bill nundu mo market etha matumitwe moke omukathi ondu serikali esovete esioke yenda yo mutax. So kama MP MCA mundu lo nene nakutavia anumo kweli ekundi aene wanamomambi sio salucha na maimatavio kweli na mainenga nendaya mundu ndukatinde agotoya serikali yenda yanesa na hivyo mausio azumuweta tuyomona. So ukambandi mwai wa thanda tuyo twelekele tweito matuku 24 mwai wake slanga watho wake ukavingwa story twasioka twakatwewa kwanza ni kuthela story ukiwa mali bado lelo wa guma David kuthi Joska isia kwamie. So ila kawaya amaluke ba na adongo yalangi maudinda maitu ya serikali ya Kenya kwanza ni kujali mukamba nejekita maundu masio komeka wakungi ukamba tuendeyo kito city watu siokete. Thank you. Tina so tuisaluche mwalo kwenda kibila athosie policy na itutabia nesa lakini bottom line tuenda neta kamba nundu maluki nde kwenda kibila cha president evatia Kalonzo chake nyende uketia. So ukita usani wewe mundu ayasi andatonya na wenda uchenda kenda tonya itia wotonya. Thank you. Randa tonya itia na ayetia Mheshimiwa Charomo twigitogitomina ine natumine mazame tu ele matiele ndateka 5 kwi andu ingi merito mayasi ya Mheshimiwa Kalonzo leto tongo ine kwa ebinda ya sa baikindwa atele mukamba nacho maybe andu mama the mzizo na watu na mazungi hata nondo tuolo nini wako thima na binya wa Mheshimiwa Mutua ne yase miaka mbingi uneni ni wake wonde na witu kitse speech yonde be bandu na isekana mbingi syake sitha si tells ni tells ya kunena tu na paimaende whether ateka ndene wale mbeta ukamba ndizo utona usonge kiwa ndio isi tuyawa mutumia muonge ndona ekonge isonje kumbe andu onoka matabia Kalonzo ekie chao aminie kwikia ngoni yake kana ndio undu wa kwika pemenya kumubindwa indi ni ngwenda kuweta kana utongoi wibinya na utongoi nase ni uma kwanga na bema utongoi ona satani uwetae for example utati na niona tabena kadina lakini Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ila wa vice president ibindani ya Mwai Kibaki for example nundu ibinono mwabikie katika ila presidency na niwe wiyo mheshimiwa akabia ataazia kana issue takonza ya tuwe bindani hivi wada sisi ya wake ya tuwe bindani wada sindula nene sigo kamba si na ningulikana Mwai Kibaki na Kalonzo matidi kweki ya foundation stone ba konza wada sisi ya ona sindu inotu kwaza sia mabalabalano ona la methika onala meko nundu thika ikwarani tikijana okamba no ko yake tui yata ngalekoni isu waruze masilanga ngimeko okamba no ibindani ya Kalonzo wa Musyoka ko yu asume kwa za Kalonzo matiki lwaika ona tongo yamwe meibelani oyuti onena mese ile okwezila chani cha Kalonzo ibunu kwa seyu Kalonzo wa Musyoka no tethete panene na balabake na kasovye sito yake na mbaya mukamba kane one day ya
nundu no bila zawadi pandu nundu ni mbembere la chairman wa majority leaders ma Kenya baby na ikuya wasingishu kuya kwa president Eldoret to wewe mtu wa Kalonzo yuna manya yudine wewe mtu wa usua wa hizo ndume ni ndume kana ng'ombe whatever didine mwiga kumuru na wewe tiba Kalonzo aya Kisumu ni Kisumu tunaenda makao meta wa make kasa ninaheshimiwa ba na tunaiwa watu wa Kalonzo wako hapa yuko build name tikino kila hizi ndio wakwethiwa you for example building an name hapa Mutongo TV ukila zawadi watu gazeti Rastas you are already building a name na be mundu wale kuondoka onesitu agere namba manyika kukindu chambe ala mekwaza Kalonzo ndo wa atethi Kalonzo no kwende sindu mbingi Kalonzo ti ala ngume kuna akithui kana neki niwezi ila wenda kuathimwa ni Ngai tenda wema nenda zako Kalonzo ni kaliba ya utongo yusu wa ndenda kuonania kana kuikathia nye no usijipige kifua kwa asuni na matavia Kalonzo no utethetie thino muno ona kama undu angi na mwisi situation yake undu sako for example utayuna ni twende na uboya nake muno ukeza kwithia maundu make ona family na chao nimethiwa meathime atatite muno wisi kana madam wake ni withitwe atakugwa nesa na Kalonzo wa Musyoka ethwa ananitie family tunayo pindaingi tunayo chathini ndikwatia no ndio makiweta indi na boni yona tuna yasi ya mwitu na munene weza kwithia yuko weza kuona mundu we yumetie ukeza kwithia we yumya pio yuko Kalonzo ni mundu wile actually kwithukigwa na kone wandaya muno. Thank you Mheshimiwa Maloke ndiko kwa ku na mwirukisia na mwangaza ya Kenya Kwanza na UDA mwasia miaka 10 fresh pate kusioka ni ajina Mheshimiwa Ruto aziwanga miaka 10 mwasiu mwana wa mba ya Mukamba kana we Mukamba etiro wakethiwa Mheshimiwa Ruto ethini yake 10 ngana pekwasia next round Rastas tukabalance ya ukivya weta ndwele mazimio chele lima Kenya Kwanza mundu amondele mazimio na yuma no maeneo ndinga meli utumeo bezo twika wa Kenya Kwanza ndia wa waipa no malio chap lakini alama rais ile kilonela mtu amenye mali wa serikali to wera ndaye tikela wewe ya agide kwito mandiko okay nenda kwa siali this no kwa kwa wandi ngoma para nenda kwa siali oito nena kibila tumeama nene zata na tongwe na mimi na ngoma nenga ndaya kibila kikitao nenga no kitakozo tisa sawa na ukenda Ruto no yetele nikenda endoze we nuzi muno akwenga support lakini ukenda ndo manager kuma ngone akwe aka support ukethia Ruto no yetele akazo support ni Uhuru ndo Uhuru aziali yangu 10 ya Ruto 10 tisa sawa na Ruto adhano ambite kubai that can narrative lakini agenda relax na ambio banga yake pole pole na wewe anualika ground muno nendazia Ruto anabika kundu ithene ndakitwi kwangelekanya kundu na governor candidate urana hakubika wa county yake twi kuna andu ake atongo yanga mozino kuna meeting mekuna meeting yetu kwa mama muima kuna meeting be wanana twinene cha visibility wizethia nu kuoneka owende na kwetie kibila pai kibila mundu kwisa okone ailie nthi anasi tweka na kanotion kau kino no kulia kambo itu kunena opposition ile yana development na ile yana budget na ile yana no me honest nazi katika budget ende na kuzogo huyu ani ukite package ya president Ruto mwewe ila ya retirement kio kwa zanenge nunu mewara na Kenya munoi meka nengo retirement hivyo ya mbeza mbinge muno ya Raila hivyo nundu wasawi ya prime minister ya Kalonzo hivyo vice president vice president tuza sawa kuno na kwasiali oyu ndi kwenda kwa serikali kile chao kana kile chao uro mheshimiwa no ena mandate yake no nuasa kuona ndo maward yake mheshimiwa kabiu ena mandate yake no kuona ndo make na kwa na mandate yakwa andola mako manza kuyema ward yakwa twendete miaka 5 ikithela kila mundu akathie ene nthime na kalamu mena marking scheme ni mesi
na isi ngeka kina na nidhandi aika magembeki ya mukasi tisa wasawa tukanenga na scorecard miaka 5 inathela na kumabu alame katika opposition mio na haki no you know kitu asiai opposition niyo yetele ya serikali uthukuma nundu maofa ila zitawa checks and balances kwasikia kuita ukere ya serikali mheshimiwa Kabyu bama zako nimo me official opposition pano mazako noma ile bila mekereje wabina ekara na ama wiper yu weza na wiper mekerelia wabina imaanisha maybe opposition no kwenda mbeo simba ngira mekweka mwikika offer checks and balances and mona nenda kure mtu la mtu athukumye neza athukumye nundu ekala ekito ontos ni Senator Muthama na juni ukithia anutamakona mundu okubwa bundungi lakini akarete mbele chao sia mwene nthi president witu na party leader wa William Ruto ithi ya Kenya makona kilona wetete ilona itete kibila na achieve mena haki au mabatakura lakini now things stand right now Ruto kuna miaka yake 10 whether Kalonzo akaje kibila kana ndaketia na kila mundu ena vasioza polo ulokwenda ene ndine makamu hani mokituma na isiali o manengeto all those options machasia one museo uti museo sia chama sio giro giro nebinda nendo kize mwene nzwa weta kiu ithe weta mutongo ina agenda nzio kula kwa ndumako makakunia kura pe mundu akandu meka waya tangelekanyo kawaya wa mala ndali kasuo no mena chama cha Wiper na ndo mama alema mkunia akura vya makunia kawaya na majeva mekunia party leader wake niki tamutongo ina makona chao na agenda nzio anone na deliver Nimrod mbai kwa ngelekanyo alikira Jubilee oyana alikira UDA heba ndoweza kuligai oka na Wiper na no mutongwe katika his own rights ko ila tukuona tuyo na ndumeo sia masio kwa nyo amo ndeno atongwe manengo ndaya na then tukwena yuta tambai to the united with we are talking about 90% and above tuyo wasia makando tuyo ndatongwe yonde ero na atongwe jala magura jala masiasa pe nambaka church leaders opinion leaders peangi ni scholars alama professionals nundu twenda tumela strategy ya scatter none gather all kana dugeje mundu mote maite on there nige haro reason together tuinena nizia how to move forward as a community. Thank you. Thank you. That's fair enough. Anaelewa way asia no kwata mesemo no kumangala kwa ngala kwa that's fair enough. Okay. Azimio mango Kenya kwa ndengo ina yoka iungamie Mheshimiwa Kabyu andateka taile kana itatu kwa ndo meditwe kwa ibinda yaza mayona Mheshimiwa Kalonzo aikine kineno yeno make siasa paane mtu anene ya muno na Mheshimiwa na maluke asia ndona bebe na ewa moyo mukamba atukite president magine mama Mheshimiwa Kalonzo kwa ndo mona ondo kina ta 2022 ni tuone ondo kwa ndie ndisi wakati na muno ekule yuka either serious kabinda kama Mheshimiwa Jalo mume ya aendete ngina 11 bayo sio kanetina na serious kabisa nginya mwisho Kabyu vindela kale siasa na no wewe mwana siasa kwa vindo yasa no wewe uyatia siasa sia Kenya ukatia siasa zetu sio kamba Mheshimiwa Kalonzo is he serious? He's serious and he has always been serious na numbeno yongamete ni langi omwana keva kitwe ni strong nondo wa pillars ila situmeta nyomba yongama Kalonzo has always been serious but most of the time where they are thiogirwe nando mata serious kana mata mutabasio lo kweli na ugesa kwitha wiva kubi nake no yithi ato mutabio kweli ando asu nundu be benefit ila makwata amailo make sure ni moskumoka umaluka na room bala mombane I make sure wenza wa engage pando na wa tata kushout otewa kila umutabia na muthenya wala tukaekana na kiu no uo kethia ni wasonga mbe nundu kila cheki kia 2022
it was disrespect ti kwa Kalonzo but kwa ambaye ya Mukamba na Dr. Alfred Muthwande so uswania kukila Kenya kwanza ila tupeiwe a season hundo Kenya nzima, Afrika na dunia nzima vaimundo tesi Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na capacity yake. So that point ila watu ikani athi agegithwe interview na ndo mada balama mogie siasa ni mamwithia minister. That was the breaking point na ibodo elenda adongo isi ambaye ya Mukamba whether ni mtuendete Ruto kana tuimwendete twelenda twagilile no mundi a bigger percentage ya Ukamba twina ibila mbinge kukilona western but nundu wa that delay kusita na ila ituyengo kwea whether asisi ya move make move esu ya south ko kwambai na twinda tutethekete lakini ila itwesi asisi adhiu baine kutetheka lakini nye takabiongo kwata kibila kila ngwenda mamwe awe baithe nayo mesia bawe nundu ona twimwe o mesia waipagenda ya kwenda ye party ya Azimio. It was not clear now that it is deputy president twasinda kibila tamba ya Mukamba. What is our position? Nundu twenda Raila Amina kwa yando alama keke akisindie second Martha Karua ndonga mire buta deputy president agweta Mount Kenya makamba kwa iwa ilasio so yemaanisha twenda tweiwe nundu Nyanza igura mena mbinge kutukila Mount Kenya yenda yasi aje na mbinge kutukila western ya ivo so bado ila issue ya shares yendo bado nenda tuyenda twatapawa twa Azimio matona twenda tuyoka fourth kana third in that order. So no mbaka agemanisia we mwene ku make that move na no joba do maende yo umudelay oyunde na mandate kana duty we nayo ya serve Kenyans but nundu wailaitwe with their nathioka nundu egili atenda kumaluka athikesia manene akamwamba kwetela twitene umelia tene baba ni matonya kwikata na kila ngwenda tamba ya Mukamba na alameba kubya Kalonzo. Can that be serious? Mandike bana Raila Odinga ndebandu wendete EU nundu one mother angu maku qualify as a queen the candidate ndenam certificate ya welding nditokwa so mwende sure anondo jalo agisia we kalanek mwende sure Raila aketia ndebandu wendete na ijo ni asiogie ambesia kunena angu nundu ne usiaisia ona mbona Kalonzo no tawambeisia kwikata kuthiukanga so that's a fact madaile kulalia na maile kala machene na tu malu whether mwene whether Raila aketia kana Ruto akadefendi makomania baya kiwanzani tukayange webunza lakini idwe nwazeisye na aka make sure asa inge mina kabisa yes wa diosene ndote maamete yanene yonde so no mbaka kapulani wethia itwe kumwe wamba na mekema mubaliti na ela Cyprus lakini yuwe kia ithulundei weza kwethia siwe mudwa na nyumba with time ekabaluka so tume tukwatanite na ngwatanio nondo twauma naye kadita kana Mount Kenya makoka Kisii makoka nundu after President Mwai Kibaki the other best president Kenya tonya kwitha nayo ni deputy ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka lakini no mbaka aumie na i-convince tiati 2002 baya andu angemetia but Kibaki a-convince yandu na angemetia kila ithio ndetweka na masia mwenge Kibaki tosha Thank you. so no mbaka nayo ndutulote wathine aya we ndutulote wathine nenda tumine wathe mheshimiwa Maroke muno
ni community wa golo ko da veterinary ondo akongewa ya rosalo anyway nenda tu ni somo otomani mabudho lero sia muthiani kenda tu malene naona tu masame tu mali mono okay you it is a difficult ya welding kavyo Sam Mwangangi asiache yarasa zingelezia tongo yasu na mono kavyo ni munyanya wa akamba tumanyi kana mwekuyo okelasi ya chonze akagitwikelia kendo Kalonzo ne wito na toka tongeani avinya ta akamba ona ethiwa ti imwe tu mwete ile serikalini athoni bandi mpambe usu manozi yetu athoni bandi erasa sikieleka na wekeli atongo yasu muno ni Benson o yetu wa Benson Mwanza Vadevik kendo chambe nye nina Lucy op na kwoza kivela cha usumbe kwamba ya mukamba kamu 2027 ketha atongo inemo asume onena na kwa nekakuthei alame serikali ni matutetheti atakawaya chake no kuoya ni Murode Mbai niwe miwe ni kwa Kakoi Primary School mutua eka atana ando matinda uthinwa ninzo mutito kolokolo okay muthei for now Kalonzo nowe kingpin na nowe ukatuticha mautani 2027 mule kana mukubali mukataye ama mukataye na mwiso Erastus kule atongo yasuka na mai naiwa CS kuria kisese kimwe yakwasia kana manavati we kuthi limurudhrini UDA nondo esuni opposition affairs okay Boniface Cosmas yes or nor Kalonzo or Mutua anaweza siasa za hii Kenya juu wote in quotes ni watermelon wanadanganyika kwa haraka following together mpekuzi man na ende Samson Musyoka niwe wa muthia nikendani si YouTube motumani mabotho na twimina ausuma ya Kalonzo ndatethia mukamba matabi Ruto Uhuru Raila na Kibaki meki mbaisio atanikana makwa twembawe kwa tuikwende wane mutuo wa kunengwa ivinda yonde akamba mwa tabi maluki ona Ruto ndasinda wajakoya yakangumba utakalonzo Musyoka undunzeve iendete ona eka kuthi 11 Kalonzo aendete kuosa kivila cha usumbi 2027 direct Joseph Musyoki Kalonzo has as a foundation but it does not help Canvas. We never saw it during the rainfall disaster na ndio usio nene ya Kalonzo Musyoka Foundation la foundation ya Musyoka Kalonzo Musyoka ya ndanaona yetethia kamba evindani no kuna na meisio ya mbua nene motumani mavutho ngaleko ya YouTube Mutongo TV Stock FM official kana siasa Elrond Fred Masai Honorable Maluki asante sana nondo wa kotavia kavyo onamo makenga na mose usumbi nondo oteti ote ovongo ti oteti Alfred Masai Maluki ila kavyo waisi make you kenga na kama makenga na akijala mumaze ni okoku maikenga na okay Gidi Bush kavyo I support you kama mtu anasema Kalonzo atoshi let him or her aitishe kiti aitishe bwana January is Muli the guy sitting at center is talking naked truth the other two are just advertising Wiper Party we Maluki wanena the truth angemeka kwa advertise Wiper Party Maluki siasa ni baimu zenyewe na umwetu katia chama etina ni lazima Kalonzo serikali ni nikenda tuthukumwe usietoa this any statement gani wala lakini ondo andikire ni statement as any lazima Kalonzo serikali ni nikenda tuthukumwe Cosmas ndeto andweli mamuthia weka view weka view kana na masinga kwani AU no menda welda Dr. Kalonzo no wotonya ovaluja Ruto 2027 lakini thina wake Wiper manangie na nomination nililikana ondo mekie kamwana keta wa ambulance ya kaiti na mbolo 2017 these guys had the potential ayotika Wiper either na won nomination aya
Yanato mine twisa itano ndika 49 sasa zielo twitha ba muchalo mumwe ndateke yamwe ndeto sia kusia muthia twendeto ndeto sia kwa sia muthia ni kwa kusia kana ni tutuka muya mwana wa mwanyo suma tunengo mundi karibu na ndi maitu timethukisio na mawoni mo na ngitungia muno ala matwetie ibelani muno tandu matulemani ni mutu cia isi muno makwene one yothe ni mutu cia isi twimutungia muya muno nundu wa kutunenga capacities kila kibona kila cha muhimu ona ile video yote ko kaba tika mutabasia ndilo sibo ni wa wiper ine na sindu cia wiper na ngakathi ya mutongo iwaka wa wiper indi kila cha wetu mutabasia kila cha elite ti kutwika kana ti mutabasia undu wa ile kweka ni twasia kana Dr. Kalonzo athukume na tongo ya langi ona aswangi matema wiper nundu no mokamba mekalendi na mo manene nundu ma idea mwe ya kutungia by ino yitu na ndiweta kana kubikia bau bai mundu utembete ndino ya Kenya kwi Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na capacity ila mukwasia kana kibila nikikwenda mbeza niwa mheshimiwa Maluka atasia kwi na businessmen kwi na andu niwo na kiuni kikikite Kalonzo nithire na meetings mbingi na mabinda maingi kila kiende ni kwikwa matuko wona wakomana na waumilia baaya kila mundu amanya isinga ilo tumianika no ende nambe no ronyo kunwa muno yuko na Kalonzo no manyite style ya kukomana na atongoi angi alama tena kuonekana na ndicho tumona itembea kila bandu freely oinenda na nthi atite kibela kicho su nundu akwithwa kibela cho su mini kwenda ngwara ni yulu muno na indi muno ona mboya nundu ngai no tethe asia mundu wikite biti na mundu no monya mwikio na waka usija Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ngero ile tukengeto ni musumbi uyu Kalonzo ndaza utuya IK kini kilwe na nowe ni kindu gene ndio Kalonzo ile kutoka kini kinana ni kinana kunyi kila ngwenda kwasia tafadhali finance bill ino yeteto ni Kenya kwanza ngona ya bituka ba mbunge mwa ekaini mutabye tikaumia muno kuni ti ukudia mwegwe yoka onethani kuikumala tukekale nziani maandamanoni nye ndio mind ndu akwitha nyamwiro ndu mimicie ise yoka ya bituka ya no bindua mwanga inatu yete ni bigabo nanga ina mutethie ne sawa thank you lakini barabe mundu tumete mautumani maingi ambete ni kukulia no na tiwo sio toka kumosomea jana de Masai ask Chalo Mumo why Kalonzo took his daughter-in-law to Machakos County to be appointed as a CEC kwani kila kitu is about his family yuko kulia unikana usu ni mwana wa Mkenya na no na apply where na qualifications na katika kindu kita County Public Service Board na no you nelo na apply na ndalangi anozo ndana ile kuandikwa no akwithwa ni mwana wa Kalonzo uko baba Kalonzo wa presidency na baba Kalonzo wa Kenya Mkenya na right ya kuandikiwa ona mwana wakwa ula ni majority leader ima wa ma county ma aka apply na qualify etuma utaza kumaniki thank you ni watu wa muzungu anondo college muno mheshimiwa Maluka tumina kwa ametoka lakini asini mubya ni tunge asema itu alame matusesia labda ndanje yona mo baba ambie kubika ba muno tunge andu makwa ma ward yakwa ya Kithumula kwa Mutonga ala umunthi ni bakwa ni abayo enda yanne muno kutunenge utongwe na dimashwe kana no tukwendera na mathukuma undu twende nikuli andu maitu kana serikali ilo ni yitu nidiro amekonie kura alama amekonie na ni tamutata MCA nina mwikio na serikali izuka ni kudeliver tweka na sia pata potea sia bo mwena wa yetwe tutekwenda utabia Kenya undu ndiendete nituno ni my support ila na maragale maneka maandamano majaga monge lu musala na mekwata na musala na andwana asomu ni Messi nikanabe na that allocation mbaka ile katika budget ifandi hawa ni mbeza zia kwanza nyakoti tuiwe la tui karuni la tui by mistake tuiwe la tui mungu wa wrong decisions ila si ameke ni pass regime ila ina adhelile itongwe ni William ni Uhuru Kenyatta
na co-principal wake Mr. Null and Void Raila Odinga na ibinde Raila azia akenya maukoba mbeza nikana tuikata katika budget leo yenyewe kupita kidho yule vitu kizela leo tutumia over 1 trillion sinezi ya kwa makwani ma Eurobond and what have you nenda kwa siali Tanzi Singapore ikiwa wazia wiathi kuma kwa Malaysia maambie ku make hard decisions nikana economy ya stabilize no mundi ni one of the best economies na try at the same level na mo kuma tuwaza wiathi na you tuithigwira kwika benchmarking kwa nundu wa hard decision lazima amekiwe nenda zenye maisha ni momo no kwa momo ni momo lakini onela kana ke usiawa kwiri abakaitwa kawa mundu mukagisia indika mina na hukumu yukure kubikamia ninzilelo wala tu katika maternity tuende na usia tamina usia no kwa na celebrations. Thank you so much na nimuvea mundu atutabai kumbeni ingi na ingi tukoka eni zinjuma wani ngwete meza kwa kwamba ya numa kwa maward mato ya muno na makete mheshimiwa Kageto bina. Thank you. Cha kwa kutunga muvea mundu wa kututhocha na pia alametha matambanĩtie na itukumela twambĩicie na Tanthi tuende nesa na Singapore onetha ni ya make decisions hard decisions oyenda kuthayo cha economy no mpaka tukasisia tuka make sure andu ala tu service economy yete source of an metha thayo otherwise tuikama vinye nundu besi ndo ila basic twelo sisia nundu ila woka wongela koti mukate andu ala koti wa kuthoa siendo tandeke my investment yala manene with ya hesabu beba ndo jete ukomana nundu tutanamba kusovya uchumi. Our priority ya ile ku make sure kila Mkenya nutonya okwata liu na nutonya kwenda na koma musio so no duketio nengwa hope but twiva tuende ya kusiaisia kwendani kwa ngai nundu kila muthenya tuende yo kumaka na sofa tuinaweza kuona hope kana ubandliku uzu serikali ya Kenya kwanza yendhaji wet and one of the reason tuyambia maloki agisia nayo umawo but nye isiasa ilangwenda ngaiya ndethia nikune isiasa sio uo akungamana ngaliko ela yengaliko ya mwenendi ila nethi ya vaidi vote ondo azenye ndiendo tetea kindu kitevo kana kuungamu nikenge andu makinanie andu mokamba kana ve kindu kiende akite na kiivo so ithe tuyulea tuimuungano ni usu lakini mbikia yavo tunaweza kuona kitumi kisio tutonya kuungama proudly tukasia serikali ino ni twaite mukamba nesa ni twaite Mukenya bandu basio so on the alama kwenda kibila cho president kindu nimwetilie na iveta maendeleo chap for your information ona ito ditungamia candidate wa president so nikila mundu yakasi thank you tukienda levende so alama uchenda pia mekasi tuko mania na tutungi andu makinania muvea nundu nisi nikwithiwe na wanangi kumunene wa malelo nikwate serikali ya county ya Masaku yekalile thi na chumwa kitu kwata na kiu kimwe ni kuinda tuyosa ila corrective measures with ya mutwanya ku move on esa yeah thank you na ndio sune wamina wa muthani MCA wa ward ya Kinani Mathata ni Mheshimiwa Francis Kavio na ndi kwate na mesa kwa yaku Mheshimiwa Paul Maloki unawe katikati ni MCA wa Kibudumula kwa Mutonga kwa ya Kitui West county ya Kitui na ndi Mheshimiwa Chalo Mumo majority leader wa county ya Makueni na Oingi wa mbunge ya county ya Makueni na Oingi MCA wa ward ya Tulimani kwa Mboni
aya kaunti nesu ya Makueni kwa litwera sasikithuku anzomo mutwaise wa kilungu cha ikumbia siasa twakutumia masaa eli na ndateka miongo ali na muonza ni muvya muno kwa kutuseisya masaa asu na kutwithukisya masaa asu onthe inaona saa sita ni switi ndateka umwe na ni muvya muno alama adethesya kwa ile kumbia siasa beni mwaka livota wituwa ikumbia siasa livoti ikumbia siasa bilingino ama uvokuma musini wa Ilovi mukuni wa visani Joseph Kawinzi director ni Madam Lois Mudhama na indi aulawa ikithya ngaleko ya stream Facebook na YouTube si sawa sawa ni Joseph Kitheka mwene mavivye graphics ni Winnie Ndunge na indi twakilagalia ngaleko ya radio umundi twetha na radio ni Lois radio ni twetha na umundi ulawa ikithya na radio maundu me sawa sawa aya maunda na akia ikithya maundu me sawa ngaleko ya radio ni Mutongo FM kwa niaba ya timu yonthe ya kumbia siasa na Mutongo TV ni kuendea kiwiyo cha kwaila kwa hoyiti wanesa